Talofa lava o se whapoponga fo ile nei o talafo o le radio Samoa mai Australia. Mai tangata Australia to afana lipoti atu ana nafi le sa ave le wharamai ina ua masalumia wa wha o nawa inu sa tau mawhaina i se resort i Fiji. Wha i roi lipoti au pito na tamai o le toa lua o la waia o se tinama sana tamateine le wato tubai mai i sini. O lipoti le 9 News wa wha i roi o Georgia Sando Simpson se furuiva tausanga marona tina o Tania fast food river tausanga na taunu umai le po na po mai Fiji. O isi tangata Australia to lua o tamai tai foi o te ai tua mare wharamai lau toka a olo iei pe ai Fiji. O le toa whalea e ato e le toa fito turisi sa a fia i vai inu ia na tau mawhaina i le Warwick Resort i Fiji o lo o whaatari aise ripoti la tamai mai leo leo i la lato suenga o lo o whanga solo. O se whaamataranga me le resort o lo o au fia le mata upu leo o ta wai wa lafo mai nei samples o vai inu na tau mawhaina i Australia nei mo suenga ma o se teimi pisi tere nei mo lato mo le masina lava iere nei pe rata il se lau afe turisi o lo fuafue taunu watu i le resort mo aso malo lo. O lo whaataria la se isi tala la tamai i le mafuanga o le afo i whane tonu. O le toi aria e o nisi o pepe ua afia i le ngase o le pneumococcal disease, le ana umai leo lau se pepe mai Brisbane i le lua wherua tasi, o toi whawhanga wai ma le wana au mo se tui pui pui o lea whaamai i a whaatino i na loa mo pui puinga. Ina o le ono masina o si pepe pe o na ta ua ingo i a Mabel, na umai lo na olai le pneumococcal meningitis, o se siamai o so whaiai le whai ai se turou, e mei se ma le whatu. Pai mai di poti wa si tia lau whai oe wa afia, ma o lo o whaatu wai le whaatino ino tui pui pui, o no lo iei se whaatulanga o lo o tau fia ai. Pai mai wa si dia ma le wha afe di ma se lau lau whai oe wa afia i le tinu atoa, tanu mai le lua afe lua tolu, e fua i wha maunga ma le Immunisation Foundation of Australia. O lo lapta ia mai la tau ia e le tau mate, o le awa aia si itia peo le numera o ea afia, pe a whai e whai aloni tui pui pui, ma ua wala awai le malo ia wha mua le tūlanga le nei, mo le malu pui puia, ai mai se la wai le whanau. Ta ua i wha maunga e na le 2% o tangata Australia, i le vāle sifuru iwa le fitu sutasi tau sanga le mātutua, ua whai a tui pui pui o le wha mai. Pai mai nisi ripoti o le pneumococcal meningitis e masani o na afiai pepe matamaiti la iti la le sifuru iwa masina le mātutua, e mai se fo i mātua i a tangata mātutua mai lātou e a afia i ngase o le mamā fatu maisi. O lipatia la usu e tusi sa whea ngai ma le su eino tusi a le ofisa o turisi Australia nei, le Tourism Australia, te le tupe whaalu e lea au onanga ua whao ngā hai le tolu kuata o lana paketi wha le tupsanga i le tongi no contractors po tangata e whaia lato ngā ruenga a e le o le tele o ia kon karate e le o whaelo ai o alua o ngā ia tupe. Pai mai le ABC o se au whainga e lua se lau ono surono miliona ua whaalu i kon karate le vau iu lai lua whilua tasi ma junior le tausanga nei. Ma ua maua i suenga e le iusta ia le Tourism Australia a ia inga o le sa idia o contractors e alua o ngā aire tupe. Mai fōringa e masani fo i lava ono lātou le whaiani ngā yoinga i nisi mata upolo o tūra i eini so o tanga o tangata conflict of interest e au fiai mos whataitainga i nisi mata upu sa whainga ruenga mua i tangata whainga ruenga o le tūrisi i ofisa wa wha matu atu i eikon karate. O nisi mata upu nā ria e suenga la usu e tusi wairo ai nisi whainga mea lofa se furu lima i le au whainga ruenga ua lango ai e le au nanga se whainga malanga ai le isa i ria mua se ioenga mai le pūlenga. E iwa le rei whautuanga wa wha matu wane le ofisa o tusi e te tawana muri ta iai le Tourism Australia mo le anga i luma i le lumanai ia ma ua lātou tadia ina uma ia whautuanga. E si ria mare rimas fururu a whetala au se tālia o fua ina e tangata mo si ta mama si ana pepe malona ainga e wha amanu o lia i le oso wha inga o lātou whale i Alice Springs i le māsina nei ma wa wha soro manuia. Pai mai di pote le tamā lea malana pepe lua māsina na a fia foi ina uos wha ielo lātou whale le whai tūlea o Australia o Alice Springs e tasi le vai aso taruna mai ala wha lawe a wasidia mare rimas fururu a where tupe wa fua i ane tangata mo ia masiona ainga i le sairi ngā tupe sa whaia i lunga le upenga ta whailangi po le online fundraiser.
O lo le whale mai si ona to lua a to ai Malaysia na whawhine la ititi, ma o lo tinga aina mai manuanga mai lea la vau swainga. E to lua tala vau na uswai le whale o si ainga le Lara Pinta, ma wha o li mai le tina o le ainga, ma soso da ese ma se tamai ato, ma kia le ta vale. O wha matala le tamana a fia e maofa, i le anga le lei o tangata ma si vai ngā tupe tere uafua ia. Pa mai na amata lava le fundraiser na i tina o le community, ia mai ua i lava ina tua tere na fesoso ani ani iai. O le whaamtaranga le ainga e leo ese mai la lato community a o wha awa wai pēr su e suenga i e na whaatinoina leo swainga. Ma le tara mure le tu isi sifo sini lewa matua i maa whatia i le bevela i lea so, ma mai sidia ma le whasa furu tikeri. Whai roere wa ai tau o whai tu ia pe o Penrith ma Richmond, wo o le fast furu tikeri so anei ma Liverpool ma Blacktown, pa pe ma Hornsby e tolu se furu fitu. Ro tau yaisi na malu le tu isa sa o sini, iai fo isi vaenga o lo o lava le tolu tikeri le bevela. Wa iai lapta inga o ni blackouts e ona tula i mai ona o le malu stere le bevela, ma o vito rio lo whea ngai fo i ma le bevela, ma le tele o mui to ngā wao lo tau te peina le au fui mu. Wa lapta ia fo i le a fia i storms o wha ai tu e peo Illawarra, ma le tu i sauteo ni sa walese e malu lo si ai matangi ma ono iai timu aisa. Tala ia le video Samoa, walau whaafonga mai le nei a solua, pēnoa i tae au, soifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tae au. Wha mone mone whai tau manhino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau, mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu Faiva no valu, fa fasilimo en po alofa. So fase fua. O le R-DEC Travel, o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa, fa pea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-DEC Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-DEC Travel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea Manurua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A Manurua i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. O te fifia e toi whatalofa mo wholofa i a te oe le nei fo i a wauli o le aso lua ina was full minute o te ailei tu live fa. A lona tsoi fo manuia i a whapewha o le langi matafi i le whafonga tapua. Ia mai se o le sila mai moa a lea tunu mai tafa e fia o le lalorangi.
Malo le ngā lulue, malo fo i le tauatai, wha mo boe sa manuia le nei tai au i la ua ngā e fo i ia le ala uso le atuduu. I ona tiu te masani o ngā luenga. Ia o tātou masani ai i le tai au, i Samoa lava ia. Ia o le uso fo i malau pe ako, ia malau amo, wātu le whafonga le atunuu. Ia malau sa peru, ia po lauanga ese fo i. O le oso wātu le whafonga bai. A ngā i e la langa le vau. Ia, o i lātou fo i o le au Faiva. Ia, wā ngā i fo i, ia, e whae e le tai. Alo i o tō Faiva i le nei aso, a matamai le tai au. Ia, o e fo i ngā lulua i tutonu o ofisa. O fo whalea onga. Ofisa o leo leo. I lātou e lunga o le ala tele. O le au ave pasi, o le au ave loli, o le au ave kuria, o le au ave Uber Eats. Ia ma sia wata vale te fel wai ma ka fau ma e vai lau fau madu. Ia ma lo le saunga le mua o tau. E fo i tono fale whainga ruenga. Ia, bo fale ngau si mea. Ia, ma tu fo le wha ma lo. Ma le whaftai ngā ruenga le lei o lo whengai ma o tau. Ai maise la, e pei au no whai atu. Awa, e ei Faiva e whaatino le loto i fale. E ngalo ia i tātou i lea taimi, ma lea taimi. Au Faiva nā o i lātou e tā ua tele, i lātou lo ngafa matamaiti la iti, ia, o le lalanga ina foi, ma le tau whangafangu o tamaiti e o i lea o ngai ai whaftai o leo mai, ia o nga foi o le whanau. Ma mawai ia, se mai e malo lo ma mapu o i foi ia nai, tina ia mai lātou lo whai al whatua inga tausi lea whaalo toi whale. Ia ere ngata whai lea. O i lātou e vai anai ta bāma tēnā mātua. O le iputi, le tai au, o le toast, o le whaamboa, o le bacon, o le supokeli e ta tala mai. Ia, e tau mawhaile ta māma le tina. Ia, o na inu leo whala au. O na tilo la ia le kālena. Po le ale taimi e o ai e vai le foma i le ainga. Your family doctor. Ia o ni fusinga. Ia wani imisia le wala au. O isi le o tō a whai se na whainu wala au le tō ina male o le matua. O tō la le pa ui i le ngase o le tamama le tina. Tilo atu i le whangu fo i le wala au. E wha atasi i le aso o na inu al whalau. A lale me le whai oko. E whaingu whaongo, whalima i a whalau. Ko inga lo makua. So i ku ki whia ngā mea whale alofa whapena. Whai tau le le imba malama lama i whatonunga lo au mai lunga prescription pill al to ina malona matua. O tō la ista ngata le waweo na mamai ia to ina mo oro matua. Ia o tala mali e fo le suatanga o le vātele. Ia o le mea sa o na le tala no atuai. Lei atou sa vea, se yuli le ulua ia li i le nei muli talo, so alo. Ia, ua tātou whi loai. Ia, mai se fo i lo uso. Le sunga lauli, Isaac Paunga. Ia, tātou ti e fatasi mo tau. Mo moli o tau ina ia tau nuu malamanuia. I le ainga, ia, a o lo o whaamuli mai ia mai lātou fo i lo tāpena ina le ngā senga. Tangata ia no utala no atu ni eila ngai tāu o tele ia lo lātou sao i tonu o tātou. Ainga, tangata ia, e ao i eitu pe fo i le whai le grocery shopping. Whapela tō tele tātou fo i le e whai ngā ruenga le ainga. O le tō tele fo i le nā o ngutu. E whawhanga le ainga sei vai atu ale whafonga mai le atunu. A whai la e le iso sao e le avesau se lautala e ka vai malo potu le te nofuai. Tu sāpo le whano le tau inga le te iai. Ia, na ilo foi la ia le be o ia te oe i le taimi e whaso so ai ia tupe a watau mafa. Ai sa wala e pa ke koe vra kunga. E o le ise mea ai e tu ua mo e nei lola ia lea. O le nā ua tau sao atua le tangata le whaia ngā sisenga i le whale. I le fiafi ma le tai au. E riko ngia sau kupe. Ea. E au mai ingi mea ai. O se moa fo e ke sau mo mai le whale au se ala ngā povi po se ala ngā pua. Ia ma mea umwhapena.
e te sau te manawa mai ma u mai le fale. Tu le pusa i se whaasoa ia tangata le ngafa ma le mea leo o ngā se senga ia ma mea ai e whai le taimi ma le taimi. A whai ala o ka le velengi ia whapea fo i ma le leisa. Ia na paule na, le me o i le malosi al whaasoa le tangata. Ia whatalofa ia te oe le ta mamal tina matua, i le nei au aulu i le mwhaio na lulua i awhi atu e whatalofa ia te oe ma whawhilua i fo i ia te oe, whamuimoe o lo manuia oe, ia whapena fo i ona leile tausinga o autou. Matua ia wanga i lunga le ta i fitu sifuru lima, valu sifuru tausanga, ma lo tau soifua. Ia matua le wha malo i autou whanau. Ia o autou whanau ia, o la tau ia o lo whaia le ngā ruenga. O le mata i tuina o lo saunga le mu, mata i tuina o lo soifua malo lo ina, mata i tuina o tau mafa, e te tau mawhai, po paleni le lei, ia, whapena foi, ma ia e malolo le lei, lava sau malolo. O le telefo i lao tātou ia o matu o a foi o whanau. O wale koe ka ua kele le koe inga ngi whaarawe lawe o kula i mai Samoa ma me whai nei, tā ngofi o tau e whai. E sa oa Erolini Josefa, talo whai se o tua whine, Erolini Josefa, o whatalo whapitoa lava, ina i o tātou mātua, i le nei fo i a uri kama sa oa inga siampingi ma maua i ana nātou. Latou sitseni, i le nāma i aso o tūna i atu i lalo le porkala me faulea, o le toe whafo i mai o tātou sitseni. Ia tui mā walunga Josefa, ia whapena fo i ma lo tātou ta māmatua. Ia masoe, ia le fionga ia masoe. Ia mai lo tātou atunu i Samoa, mai lo tātou nu i asau. Ia whapena fo i, ia ma lo tātou a inga i Palauri, i ngata i vai, ia ma ngā uta vai, ia mai latu umale u whanongolongo atu iai. Ia wa mata ona maua o lātou whaamrianga il sitseni. Congratulations to all of you, our elderly parents who have finally, ua maua o tau sitseni. Whatalofa i le whanonofo le tawhtolu o Samoa. Ia, wa fōi pa ia ma mamalu whaa le malo, ta alofa i le fionga le konsula wao le malo tuto tasi o Samoa, ia ma le whaletua ia le au pepe, ia whapea fōi le fionga, i le komsino fe whatawa inga. Watu i tui a Pete Meredith ma le whaletua, ia o le sui komsina, sui konsula, le au waa atoa, le tua whawhine ia lana, whapea fōi ia le fionga ia na nai tui le tufunga, ia ma utou umalama o lo utou ngā rurue ma tautu oina le ofisa o le konsula, i au kilani nei, ia, aia le fionga le whaasina, to le foa afamasanga whaamatala, ia ila loo i le laumua i Wellingtone, ia whapea fo ilo na au waa le tumaitai o Pauline Schmidt, ma utou umalo ngā rurue, whaaftai lo utou wanga, le leima la utou tali malo, a o mātou malanga atu le whaitawina lona lua, ma le whaitawina whatolu, o le tātou pili o le sitseni, lea ua manui ai, ia ma ua tātou ai i lea lava manu ua ulu e tasi, ia ma whapena o na a ngai e tuai e whaia isi whinaunga mo le numana. Whatalofa fo i ia la tau o lo fau malanga. Wa ngā Gagaifo tau Faiva. Ia, wa tā walunga tiute ma Faiva alo filima o le nei tausanga. Ia ma ufa pena fo no ta pena le ato. Ta pena le ato. Ia, e one ingalo. E le ngaru ka penga ngolo aku. Ai alu ma ia se flounder. A wai fai al chilipen. O ngai paua, o ngai maso. O le kui fo le o umanga sali. Le la alu Samoa. A wa oso na masani na avi. Kama o le a fo le flounder le e whamaka e ku le ku e kasi.
Se me si fou i foi le tau mafa. Lo tātou tunu ui Samoa, mese na o tātou ta mama tina. A mese la tina matua ma ta mama matua. E fou e le iwa ai mua se flaunda. E wha pēr ai se a iku fo le lua maka iku le piko e kasi. Mai wika whi. Ole, it's a devil's fish. Ai le, ia mea whaina whai e le tua e whai loa i le mana te leo ngaru e ngale fōwhanga. Au nei bēnā e whamanatu i ate, oi pa e malanga i Samoa. Io e te whapea whalautala, au, e le ia sau whi au li le ia taua. Pe o ke alu ma se mea pele ai loa i nā lou whata mala. Da e alu le o, e sa ele atu, ai whate atu lau whata whapea, ma o whapea uli mai le se mea ua. Ma lou manatu, a e toi fo i mai. E alo lo whāne tangata lai o te sauma mai sa umu i ta lo whai, o le fum whāne me te sauma o. E whanongo me o tātou ainga. Le au le alo lofa uma i le la o atu le, hei ma se me u atua i au mai whapena. A e alu atua e le se mea ngai la kuma oe, ia e koe sau fo, ia pe alkala kos, ngai e alu waku le lavlava, e ki koe fo i mai le lavlava. Ia tala foi kaku kalie ai also e malili vau male fe e o le siva mai sole ma ka u kia kala la de ingari nga foi mai atato o pusa ona muli el sabat don't expect anybody from Samoa to give you a umu or a taro or a palusami to bring back to New Zealand when you went and you didn't take anything for them ngi pepa lole foi ngi ngai pepa suka laki foi ei ma se mea sone mkware fai aia kwa le ai ma se alofa e kasi o iai ya fa malo le o fai luenga yo to tiute mo to Faiva le de aso ya o le ua Gagaifo Faiva o Samoa i le de aso lua ya ele o to e mamau tātou tau nuku fo i lea mai aso lea kilisimas ia manatua la e aso sa o le aso lufu lua aso lufu le tolu e pa u le aso ngafua o le tātou whaafiafianga tele le nā a le se me te anga i ai afe mai le mota o Samoa i mangele se lau luas fulu tā la le tau o le ticket all you can eat and all you can drink and you can dance the night away longo masiva i pese ale i atou sa vea mana uo le whawhiwhia i lea lava aso e pei o na iai. Ia le tātou whaili lau i loa o le mapu i ti ngā le uso ia Muripola Wayne ia whapena fo i le uso ia Stau ia ma le tō telo i lātou o wō mapaanga ale i atou sa vea o le a mātou whawhiwhia i ate oe. I lea la vaso. Ia pe a whaile nai te lea lu se mea, alo le ngā. Ia mana tua o matule sa e tale wha i leo uli o le nāso. Bo kako pau. Ia ka angere sfulua. Walawa. Wa kau fwinga kifar ka ngaka la ko ui alu e moe malolo. E whaatele tali le aso luas ful whanai te malolo le le iei recuperate. Luas ful lima loa. Palo mai fusu anga marko ai. Au te whaatu saina lava i aso ia ole krisi masi ma tau sanga fo. Tu sa ole as krisi masi e tau ona tātou fia ai. Ma feofo ta i ai le lofa ma le anga le leio le atua ele mamao le savalinga ma le umi. O le savalinga le atunu umala na fo langa. Ele tau sanga ato sful ma le lua masina. Ai wa mai tawina na o le titi mai lava e whapena ta te bai e winga o ainga o amionga fo ia tangata o lato upu e whalele ia ma me whai o mai solo mai tafa e fio le rangi tātou weather ma poto i lo tātou ainga tau ana iesi tangata na te whama ite se mea po se mea fo ina itai
Mai le amatanga o le tausanga. Po se wha lawe lawe, a le alawa. E tawana toi langa mai le teimi lea, o le whaamna tuina, o le whanau mai o le pepe o le kilisimas. Fa whea lana tātou mai e whae longa le pepe o le kilisimas. A le a pāka ko whtauinga i le asolio. Ia le nā, whatalo whai, au na po ia le tua. Ia mamātou tālo sanga atu, ia lava au tau pusa te talo, whanau no manu ai i le tua. Ia musuia tangata uma, i le asukirisimas, male tausanga fau. Ina ia maua le file mu whamaoni, ma le file mu moni, o lau fio i te tonu a mātou ainga, ai mese tonu a mātou loto. Alutanga tai ma pedi lo na loto. Ya ware mel na e whatau ia upo le tusi. Ele o le pedi o pa upo le wane si meaba. Pedi le loto. Ia mama le loto. Ia mawhiti mai le loto fau. Le loto mama. Mele lei uma ia fua ma wha ma ite e le loto le lei. Awa sa umai tauwina lava fo ia uia. Ia ainga eo o fo ilo ainga. Tātou te whei loa i kilisi masi, umaroki si masi, pāng kako spa, kako taui. Whila ua i kala o le ngei ma le ngā. Ia na uma fo ila ia lea. Tātou whei loa i loa i lasa mua i anuari whai. Longa le tausanga fo. New resolutions, new people, new thinking, new ways of doing things. Ia tātou maua fo ila ia lea loto wha mangalo. Ia ma tātou whalelei. Ai o a lata la umal tātou pāti e whailonga kirisimas. Ai koe whakupu mai fo e siskangaka sisi meleanga. Kako ke vevesi. Ia kako koe po whalelei fo la e lea ma kako spahal menga. Umaloa. Ia umalo ma paltua o tangata la tau. Ia alu tangata la ko me kako kaui fo i le kirisimas. O mea lal nai tupu. E te vili atu ia i meo whaalewe lawe fo i e tātou me whai. Ma kua le ai ma se koe pikia rungor kere fongi. Kua mu musu ai whaingi sao ngā mea. O talu mai whamelanga o kouanga le ngā wha mai kia, ka kofusuanga le ngā whai o ka konga i le niuia. Ia mea o te whātu e fōi. O te mtua i o wofo le tātou le maua le noto. Whewha a maanga loa ai ia ma whapena fōi. Ma mō le file mō. Whatalofa whapitoa lawa ia te utou o lo ilunga le tātou apia fōringa, ia e mese fō i le tātou Facebook page, ima le tātou YouTube channel. Whafta ia tu i lo utou wanga lele, whafta ia tu i o winga, ma mionga tau safia, whata malii, a mio solia. Ia, mai o te whawhitai whapitoa fōi, i le au pala wale, io. Rau whai upusā, ia male au tau ai maa, au te matua, whawhitai ia te utou. Ona o le nganga ua utou whaari mai, e loa ai, i mea sa oa i ei utou matua. Wau aso ne, aso fia, wasa o lila utana. E te longo fie le tangata. Tu leanga male tautala, ma upu e sau le ngutu. Nai loa i la ia lea ina. A foa file Musa Mbuelu, Erolini Josefa, o Fuatino Josefa, o le uso ia Vaisingano, ia tui Mawalunga Josefa, ia Malefalitua, ia Silia, tarofa Silia, ia whapea foli tātou tamā matua, ia Masoe Tauli Josefa, hapu moi o le amolo na malosi, tai au leo te whalongolongo tuai e toe, taliu wai le uto, ia mafu yatu lo tātou watunu pele, ia male motu tele i sa la whai. O le tatalo, manisi o le amalanga whaatasi, amatatu i le sos, ia ulia tai au, se i o atu, i aso fia umanei e whetalo loa i ai Samoa. Ia anga le lei ma whamanuia le atua ma tautai lunga, o le ea, o le vasa maleala. Whatalo whai a fōwhile Musa Mbuelu, o lo mai mua mai na ma o lo whainga ruenga le Pack and Save, mai Palmerston North, ia ma manu atu. Nui Junior Bovi. Ia, malo, ia, mai sao leia o se vea, o mea umaana e masani na tupu. Whaiumu tu funga fiu,
talo fatu malole soifu mria ya se ia vange lunga isi tatou paanga na fa mole lauli tofu ai ono totolo watching you from St. George, Utah with much love and God bless always. Ya fa pe fo ia le tua fine Amelia fa mona mai le lo I Wellington o le failo tusi le o le autus tusi o le tatou ainga o le Facebook page. Ya ma ia tufal tatou proclame. Yo tufal tatou proclame. Press the like button. Yeah, subscribe to Radio Samoa or Letano Ava or Gagaifo I Faiva. E le tinga tele u te fia whatalofa I ai I le lo le ta mamatua lea. Te o wawa ai atu le ta mamatua lea o lo o mafuta mai le lo I Hamiltone. O le aula faleolo. Fatalo fatu le tamamatua ia le aulo faleolo ia fa pe fo ia I o tu le tufunga o tu bai to le foa. Merry Christmas to you and Happy New Year. Colleen Torrea, talo for Colleen. It was nice to see you at feeling ka ko feilwa ia. Ia. O le nai tu maule au le leo o Colleen. Ia fa pe fo itanu vasa nivo. Alo le soifo mria. Sei valwa kwa lunga tilin to tilin tato ai ole to fa ya le aula fa le olo mai le lo I Hamiltone ya ole tambale fa sino le li foma ya doctor Nisa Moses Faleolo tasi lea tamali I le tunu uma o se alo fo io o Samoa o se li foma I mai ua tuina tu ia se fa mdianga foi ina ia mawhai ona ia whaia se suenga e winga I tū maanga Samoa. Mnatu o le vai aso fau o le a tātou whiloa I ai le li ia Dr. Nisa Moses Faleolo from Victoria University. Ma stasi o tama whanau o le atunu. Ua whaamlia ina. E se vaenga o se whaamlianga lea. O na te whaia ai se suenga whaapitoa. So swang fa bitole ne e winga I tu manga I fanua fa leanga nu o le to mai fa leanga nu e winga I meo soli nga tu la fono na fa pe I o na fa tauteia tu manga I fanua Samoa o la to wa mionga pa o na soli tu la fono au a fa salanga sa fatino I le na vai tau ia a o le alo na o nga I le vai tau nei tau whafonga e masani no tala noa le mata upula na. Whatalo whatu ia talahiva Elisara o lotu Felice tawiri ili ia whatalo whatu ma whawhiru ia tulu tātou proklama matue masani no tala noa le mata upula na. O tulanga o solinga tula fono I le anganu o Samoa. Sa whape I o na whatino o ina whaia ia tula fono ia mawhao sala o le autongi sala. O le tā uon ma tā upulea. Ina ia mawhai o na wha ma ite ai ia le vava ai le tula fono a papalangi. I le tā uo tele. Ma le mafu anga nā lai o na whaia. Ia whai unga Samoa ma lātou whaasalanga. E fua le whaasalanga I le mamafa o le anga sala. Pela o whaasalanga iu tau whaafonga ne iai. E whaile sua vai. Ai pu e mailitanga te mai e whaavai e pe tau le umu le whai tulo al whaafonga le tunu au ko vavai. E mū le whanga. So sunu I lalo le whalo le ainga. E whasi mai au matua e 5 sfuru. Pese lau fwoi au matua. Ia, o le so loa ma le au fwoi. Tele ia. E li si whasalanga na ave oe fwoi le vai. Ai le limo oi oi. O ku kau le maso masoa lava. Le limo oi oi. Ile vai. Te o ko vava ai I whasalanga fwoi le na whai e tangata nei. Ai, la foi la le sila I le mata upu le nei o le va. Le upu le masani no tal no ma fa leo.
O le upu e siri o na whaingo fie i le ngangana Samoa. Na o le lua ma te tusi. O le vi ma le a, o le va. O le nā upu e maua i so o se whawhia ngainga a Samoa ma rana whasila whainga. Po whea iai i Samoa. E iai lava le upu whaingo fie lea ma spela ngo fie, ma tau ngo fie. Ma whaleo. Ale mea sao. Ele ma whaio na tātou tausia. Whatalo whatu Napoleone, mawhauwhau, ia o J. King, whale o Mautaori, alole soifu mriwa whtaifo ile mawhuta mai. Awele aka e Josio, kwa ka ki a Josio, ka vale langa akala e whaie. Ioi, tilo la awa o le whatita inga lea, maa se o onga fo ile tā ua ia i tātou. Ile ma mafau nei whaasalanga. O ai na ulua i whaia whaasalanga nei. Ai, o ai na no nofo ai. E tongi sala ma lafo sala. Na iai ni tangata sa tutu mai. E whai ma malu a papa o i la tōu a mōria. Ma au mai i lumo le nu. Awa ile nā wai tau. Ile mātou talanoanga le lama le. E fionga ile li fo mai a doctor. Ngisa Mosese, oi ngisa Moses whaleono, le aula. Oina iai, oina whaia whaasalanga nei. Tutu maila in the modern times, ale swing o iai. What significance of the rule of law and the law and order of Samoa in those days? What about the westernized modernization? Mea mafua ia i o whaasalanga o toi whai le nei vai tau. A o lea la lea fianga. O le mata upo o lau vivilu ai nei Samoa ma whi ei whi mai. Ia Samoa lea tunu kerisiano. O Samoa e whawai lea tua Samoa. Aia, wangalo. Aia, wangalo ia i tātou. Ia le whawai. Al me fal na lea e leina o whatu mai tuti whaafonga fo iai o te tala ula e ama tala suai. Le whaavai o upu ia, o le whaavai o Samoa, sa tusi whafu. Sa tusi whafu. Whaavai le tua Samoa. Lalan melo e neifu. Mai tu le epa le o tō tāti e whafu o le whaavai. Ua umana avesi ai tu i tonu o le tusi, o le mea lau o tupu. Na tu uloi tonu, le to mwhailo nei loa tu tangata upu ia e whaavai le tu Samoa. Alan me lau tu ai, e whaavai le a mio valea Samoa. O tangata lo lotu, tangata kerisiano e sapi malau vivilu ai a soma. Wangalo, lango le vai e tangata. Ana vai ai, tu sape lai tati e tu o le whaavai, ku uoi pe inga. Nei se whea usisi la ave konga ngai, ai ngalo le vava ai atu o tangata ia. Ia le nama taupu, ese le tau. Ia, ona o maila ia lea o lau tala no atu, ona o le mātou whelua inga lea ma li profesa ia i fwoi ma le li lo ia. Le sungai le talenga ia pau. Tā whaonga o lupe, muli talo tangalo matua. Ia, stasi foi o lo ia sinia wa lo na lawi lo foi le tatu tunu. Tau nu mai la ia le ma fsiningi le mata pule o le natural justice o le fam sino nga mi o tonu fa le natura. Because o le winga le natala. So stay bien mo lia istangat. Elem fa ina mo lia loa fai lo matua inga ma fa maunia o le tangata lea na fai le mea lea. O wanga sala le tangata. Fai lo ma le fai unga iai. Pe lafo sala, pe tongi sala lo fo iai. Natural justice. O le whaams no ngā lea tua. Ina ia tusa leima pa lendi le leile ma ta upu lea. O le tua ia oi allegedly. Allegations and accusations against you. O le winga la le me fai. Awa o le ana o ni mōri anga wa mai whaasanga ia tu.
ai le I ai se wha mauninga o nei vaenga. O le mea la tau na whai le nātura o mea. E te tau na tu I nātu le awa noa I le tangata. Lea ua tau anga salaina matu ua ia. I nei mōrianga po oni mea na whawhau po oni mea moni na whai le tangata. Tu e le awa noa e tali mai ai. It is only fair and natural justice to get the person that is suspected of whatever wrongdoing, e tali mai. A leo le nā, a mai fu ila ia leo mori mau le nu. Leo tātou tala no le loto I fale. Na whape I ai o na whaatino, ma whaatulai I a tula fono o sā matapu I tutonu, o nu umafiu anga mai tu malo. Na whaia ele pulenga ali I ma whai pule. Ma tula o le nu. Whape na fo ia I la tau sā a vea masili anga o le nu. Ia, po tu ua o le nu. Po toi ina mātutua matama matu o le nu. How did they create law? Na whaafea na fua la tau whaasalanga I le mamafa o le soli tu la fono o whai. Ia le nā. Tā ua le nā o le vava aima toi tilo iai. I le su enga whaapitoa lea. Wa whai ngoina nei. An ancient theory of Samoan criminology history and how significant of that original indigenous law and knowledge about the modern westernized times and days of today. Whelana whaatustusa mai eise vaenga tā ua o le mea le nā o le anga nuu o tū ma le anga Samoa o le tū la fono ma lorong soli ngā tū la fono ma whaasalanga sa whai. Le alea o ngā e ma whai o na tatai ma awa o ina I le tū la fono o papalang. Yes, of course. E ma whai o na awa o ina I. Ma wha alo alo ia le tū la fono o papalangi. Ma nei o na po. Ia tātou tū ma ngai whanua. Pei voi laus whate ta inga. E whai lava le sala le tulafono. Ma lafo sala le tulafono. Ona ua soli le tulafono. Ai au mai lana mta upu o Samoa. O se mta upu e loloto tele. Mai ua ngā mata mai ele vavau. Mai ai mea na tupu ai mana tua fo I sa u whamatalaina le urua I fonga na whaia. I le tala whaasolopito o Samoa. E tele fo I isi fonga ma whaasifo na whai. Ai lata mai. Ai le teimile nā. Le tā ua tele la lea o le whainga nei mea o I fonga ma whaasifo. Ia, ma whapena fo I o na o e whaasifo I le tua. O sisile, I le ngata o whaasifo isi tangata. A o tātou whaasifo fo I le tua e mafua ai o na tātou o e tatala le langi. O lea ta mali I po lea whale o polu I longa. I lea tunu. Aisea, tātou teo e teu le ala. A ni whale tonu o lea ta mali I ma lea whale o polu I le teimi o soifua. Ma ana mea wa lea na whai. A la lea, le langi whaasino iai, ua wala au iai lea tua. O le ale me whai e istanga taola, e eio lātou so tanga, I le toi ina lea wamaliu. Pa ua usfono, pēr tu ua le malo. O tātou o istanga taola. Tātou teo e te tala le langi. Tātou teo e osi le taulanga. E osi ai. E osi le tua. Na ia lo whangia. E teu le ala. E ui e tuai le nganga o le tangata le nei. E anga ola mamkua mkaukia nga me whai. Ina ia sao atu. Ma te atu lo na saa e anga I pulotu. E lalo langi o a nganga le anga. Lai whakarikari me isi a nganga le anga ma isi ke volo ma isi mo me. Ai le tā ua tele o le mea o tātou talanoai. Ono le mātou talanoanga le le asuan le la. O whea o le a whaata oto iai se ala fua. E whaatustusa iai le tū ma le anga I whanua a Samoa. I le teimi na wha ma ite aia na tū la fono. Ina ia nofo le lei. Ma tausi le vālea wa o leo te whai atu. O le tama I upu le nā e tau o le vā.
le vā lelei, le vā tangata, le vā tapuia, le vā nonofo. So se mea e te iei o le vā, e malepe lo le vā le nā, ua malepe fo i le whale ali i o Samoa i lana tū ma le anga i whanua, ma le vā tangata, o le vā whasotai, o le ala lau papa, e whasotai ai tangata, ino lātou vā tangata. The sacred space, the bridge to communicate, and the bridge to get to the other side. A ilola we kale pera o lau papare. La va fera ngai o risi piko. Nga ole a au le bere, a aula, e ai o e kolo kaila la ia mare kafe. O le vai. E ke kafe e lo pona o e le koe o. Fa koe fo i vatu fa fonga bai e le tunu. Ia le nā. Au te talo awa o le ato telefo i tātou te wala au atu iai. Ia tabama tina matua. Oro iai le tō whā. Ia whapea fo i le lātou whau tūtanga. I se teimi o mua. Ia mwhai ei o na saa whaoti. Ia ma ia whapea nā fo i o na tō ai le whale o tautai. Ia whapea fo i o na sa saa ai o tō Faiva. Laula rau saa ai o tō Faiva. Ono neisu esu enga e tā ua tele. Mole Universite o Vitoria e Wellingtone. Ia whape nā fo i isi. Educational institutions around the country, around New Zealand, in Samoa, and around the world. E tā ua le nā. The ancient theory of Samoan criminology and its history. How can we learn from that? If I fell on a tato wa o mai ai le nāmea. If I fell on a tato tatai papalangi, ma le lato tu la fono wa umana ta oto, e mulmuli ta iai ma pui ai tangata. Awa ala na whai tu la fono. Ele sori e solfangua po se taifau, po se maile, po ai lava, po se pusi, se tu la fono. Na o le tangata soifua e nofo masori le mea. O le ala na lai na whai tu la fono. Ia pui ai iau. Mai iau winga leanga, mani iau a mio leanga, mani iau ngaio inga leanga. Ina ia saunga le mū listangata. E pui ai fo i oi. I lau ma e a. Ma lau fiu la vale. E whaasanga i stangata. Lava mai tulafon. A fai o le nā. O lo winga le nā. E te reo se me re. A ele ongo fuku i la lo le ere. Ia pe raka ki i le afo i le whareoki. Ia pe la fo i ka ki i le wharema. Ele leila. Le loka o le leo pe on sa no so. Ele li sa tinisinia. Ia tuman vao siki asiu. E sidi whaafe kua lo moe le selanga i lo moe le whale oki po le whale mai. Pea sori e se kula fong ai moa ma pu e oe leo. O le tatalo na ia awane i aise me whapena e moe ai tātou ma outou. E le teimi o aso fia. Aso tātou te militino ai whatasi mo tātou ainga. O au mea mamae o wō mai masani. Ina ia tausia ai. Ia lo tātou saunga le mō, ma ia whatuma wina ai le fi le mō. Talo whapitoa la vai, ina ia u uo mauso whaife au. Le ngātai whaife au lo ngā lulu le temile nei ia emise fo ia i lātou a malo lo manu malo. Pensione, ia ma le supa ana watal nane ua utou tū la lata e papai ai. Ma mai e wha mawhana whana le li wha pē nei. Ia, mu ia o tau, o le tau i le nā, o ngā ruenga o le soifuanga nei. Ia o lo o wha malu mai pēa le anga le lei o le atua, i le tau i wha le nganga. Mio, e manui ai i tātou mā nganga, i a wha o reina. Ia le nā, e wofa mai si koming mea, au. E wiki kalangua fuoi mea kuspa ia ma mea whaife au mo. Ia, ale mea le nā, o tau ia loto leanga mai pēa, o tau mori mau atu, ia oa onga pa ia.
ale tuspa ia e ma se meo se mata upu falenga ini sau fe au ia molo e pule lava o ma utala e fai ona e ta ina mamusuia ile nganga le tu le taimi ma le taimi e tala noa ma fa soa tu upu ia o to fa fonga ia ile mele na tupu ana lela wa alu le lava yasu au ma le po lunga o pega te failanki o televise o leitio o tusinga lale me utupu ile mata upu le fonf te lai ale pale mene ma le malo Samoa fatasi ai ma le malanga ale fionga ile te mai tai min star o famsnonga le fionga ya matamua vasati lale tala amata mai tu le epa sau ya le mongi matanga to pipes o pipes ai o le ngari ai vale le o sai ma malonto luo o fire station ma shower i Sydney Australia o fa mai so le kula fogo ka nga fa maloro ka nga fa ma vai le fong of the lai tau na fa maloro fia be fa maloro la tala le fong of the lai le fa ye le vason te ne ya tulepa le so fe a bolo ele so ve e fa malolo ia ele se mata upu foi o te ono malolo ma fa ma vai lo to finga alu eso sa me a nga fight ole matua i mali le la o to ya me nei ile aso nei ona ola utilo atu ile mata upu le fon langa le me matanga awa upu ia na fe e nei la vanga ia fia me o tau na tulu il fong ftalai tulu il fam la le min stau fam snonga fa malolo so il tu la fono tau baler sa mo la langi ala e fa maliuli wa ia le fionga te mai tai pan bia ia doctor Naomi fia me le sa va pito dafa ma se bia dale mele ia nala to mai otulo i tonu pe ato usul fono ia na vale e fa tu le lafo e fai le tala o ile fonte line e tu sai ma le solingo le tu la fono o fe melenga inga ile va ia so mai olo ia fe mai look that's my airport that is my airport mera mai tu lo Samoa se mo la ko mai sa voi ma so ko le me marie o le faingo fie o tala sa no ia o upo sa no ia le fionga le fond de life up na fo le fionga le min stau mo la valele ma e pisa fu le ngasu ene ma le tu la fon na pasi e tu lepa pasi le tu la fon na lua fisu ma lima tangata malanga pe an official se o tangata I fatanga na malanga ska mai kala la vanga la fo le fionga le la fo ile element star mla valele this is my airport that's it vai le tau fai langa mai langa mai ta I fau fo e ice tangata fo le o saunga o ia kusemele kako fangua por kako fale tu lo fa fonga le tu no one mata nel fono le tai au usu matu susu vai ma tete lima le ai ma sesi na mafai na tu lunga mafai se tala le anga le fong of the light le ai ma sesi na tu lunga ora wuri ia no fe ai mafai o le solo fiong le fong of the light what down step down my step out step down and step out. Nothing whatsoever. Then I loi. Le miuli para ai le miuli tala pepelo I so na fa lele upu. Lai fa longo tangata. Tato mata I tuina la ia lea. La utou tanga I fai. La tu tala I toi au mai le te mire nei. Leo mata I tua Samoa. E se foi le meo te nofo au ma mata I tu auto winga. O auto upu. La le taunu unga. E selo, e selo, e ma se si paol tala le fonf te lai vaftai le tua o tātou wheiloa I ma poto I manu I le so. Lea ua ite whenua lalo. Ma ata foi
o tau le lei o lea o la fuia I lunga o a au tele. O manu na, o manu nei. Ioi, ai tala le fonga te lai, ia tātou te talo. Ioi, le ai masesi o la wali I e whapeane. Ea lau fonga, lau fionga le fonga te lai. Le nei tai au, whawtai, o tātou wheloi. A o si mata upu leo le whai atu nei. O te tau o na e alu ese mal na whaa. O ai ai le talitonunga tō tele o I mātou nei. O leo tō iai se whātua tuanga I lau whionga. O tau wa lea le atunu o Samoa. E le wawa ai mai e le lulangi. Whapena fo I se le ngona I le whionga le tumai tai pāri min style whamsinonga. Did you hear anything like that, ladies and gentlemen, my great friends around the world and within the House of Parliament this morning? None. Nada. Nobody had the guts to even stand up or even think that they will say something like that in the House. Oh. Well, me na len tau ne ba sei ka ko ko filo I la na ba ai lo le ia ata le fa yet. E Paul tala le fionga le fonga te lai. Fai tau mai pepa le pāle mene matatu ngā le wenga o le asu. Tu lai mai lea, tu mai maoe, whaavitai le sui mamalu, masaunduanga le sui mamalu. Le masa mata upu e tasi, ea fia ai, ia le fionga le fonga te lai. Ia po se tala sisi o la wari ia. To even raise an issue about a non-confidence mote and motion. Nothing. Oh. Atu la ia leo. Rest assured. O upu whaalele o le bea ni. Ai tātou te tau nuu loa. I le malai e whaatino i mei. Ia leo o tusa lea malapes. Pusi no fo. Ia. Ia masaulo malapese fo. Leo tūri ngā le suma le pusi. When the cat is away, the mice will play. E fiu le sumu e ta moe. Ai tuli loa le pusi. Popo e whapengi si me. Popo lai whanunga le sumu mai. Ke e ka ikawa mone mone. Ia, aroa koe aile si sumu le re kau la po ai fure kiko. Ya koe e uri makase wa lunga me kala pusi o koe whaia odo ka pole whapengi ka linga ole avole sumu ya kauro tongi ya kui o whapea ara ku kaule wol vale ya ku olu le sumu kuagi ngiva la na le no whaia tu tali e matatou mata I tu ai ngā ata whapene. E mālie I le whaalongolongo. E mālie fo I le mata I tu. E mālie fo I uinga māmionga ma upu atangata. O le tātou wō le malolonga. O le o toi tolu minute o na tāleo le tu lai. Lima, na I o tātou whasilsilanga whatasi ai. Ia, ma tātou telefou I vai whanua tā ma le pese tātou ti e ai lava e mo mori le mamalu o le atunu I mauta malawa. Ina uanga Gagaifo Faiva o Samoa I le nei e fiafi o le asolua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe phone. I le taiminei o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fō whatu a whananau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu e ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimita tau o le awala sili le nai pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le whaamai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e whaamau pe poka aso mo tui pui.
A whai o misia le tui mua mua lau pepe, po o tui uma, a wal popole ai tala noa i lau fō mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa i lau fō mai whaatua tuaina i se taimi vave. Ti mana malana tautua matavela i le atunu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto. Angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fe soa soani. Tau sa fia toe mata ata. E te tari tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e foi lau a inga male fia. I le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fe sili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava. Ole ioi. I'm here without you, baby. Whaonga le tautua le Pacific East le masina toa te sema. Ma mawa iloa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa. E lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua o loo whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loo manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fisiri lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe teu tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatino ina ile au nanga ale easy pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Morsalau o tasi o nono. Mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātou Pacific Easy mobile app po le direct transfer. E whasa o ailo teimi ai mwisi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele kresi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Hey! Tala whalava o tala mai atunu e mamao ma le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu se tala mai a Amerika, wa mautinua nei ora se furufitu tausanga o le tene titi, le ana whaatino ina le tawhanaina o se tangata talabou ma se isi whai aonga i se aonga i Wisconsin i Amerika. Whai mai ia li poti wa whaamaonia le au su e Amerika, ia whaamtaranga ma whaeroa i o le tene titi o se tene aonga i le Abundant Life Christian School, ma e to ono isi tamite aonga na marunu ai lea whaalawelawe. Wai mai le CNN e fōlinga na to e whana lava le tene titi na ia i le temi na tupoi le whaalawelawe. E to o tolu a whaamaonia wa maririu e au fiai masi whai aonga ma le isi tamititi aonga e peona ta ua muamua, a o le isi to ono lo i le whalemai, to o lua e tingaina ma isi ua whaasoro manuia. Lo o whaawauru su esuenga le teminei, a ua whaeloa ma maua ai le aonga se whana, ma o se tasi fo ina nei o aso whaanoa noa i Amerika, o na o le whaawau peo na tupu mai o nei tu ai ngā whalawelawe. I ka nata wa tūlai fo i seisiru i tau tele mo le ri pāre mia o le atunu, Justin Trudeau, ina ua whaamawai fo i leisi ana minister o tupe o Chrystia Freeland, o se tasi o tangata upito umi lona tōwhinga, a o ia fola i le soana na whiro na whaamawai mai le kāpeneta. O le whaia o lea ngai o inga Freeland, ua sana whesiringi ai e tangata, po o le ale umi o le ata o fia i le pāre mia lona tōwhi, i le tero le mausuinga wa tūlai mai. O le taitai o le tua ngai Jagmeet Singh, ua wala au le pāre mia, ua te tau loa na whaamawai atu ai maia, ma wala au ai fo i mo le toe whaia loa o seisi pālota. O le presidente whiriwhiri o Amerika Donald Trump, sa ia whairoi sana saunuanga i le temi ua tuana ai, o le aia tu uina se la fonga e 25% i o loa uma e ulu whale atu i Amerika mai Kanata ma Mexico, se i vanga na lava ua whai titia leo whai o tangata e malanga atu i le atunu po migrants pa pia foi ma fuala au whasaina. Mai Suria, o le presidente na sola ese o le atunu Bashar al-Assad,
wa ia whaeroa I di poti runga o penga ta whaelangi, o ia le I fofuaina so nā ruese, malona tunu. Wa ri potia o se whea uwha wai a lesi, na whaiane Assad, wa tā waide a whamtaranga, ma lo msalomia fo ia nisi ele o Assad e ana le Telegram lea. Tā ua e whapea o lonanga I ese masuria, e le I fofuaina. O ia sa ia I lava I Damascus, ma whaatino na tiute, se ia o I le waweao le aso sa le aso valu te sema, ma whautua I nai o ia e lusia e anga I ese atu, pe a whai ua ospa ia. Na ia tā ua fo I le whea uwha wai a lesi, o lona tō whinga o le prestene, ua wha le au ngā ina ina ua pūlea le tunuu, e tangata wha atupu wha lawe lawe. Mai le Pasifika, I Papua New Guinea, o le waalele lava e tasi sa wha wina le tautua I whainga malanga I Mendi, I le Southern Highlands I Papua New Guinea, talua na toe te tala whainga malanga I le amatanga o le tausanga, ua wha nei o na tau fia na whainga malanga pe o na amatai I le masina taluai. Whai mai le Radio New Zealand, e leo saunia le PNG Air mo ni whainga malanga, o na opopo lenga I le saunga le mua o le malai waalele. O le popolenga o no bevesi sa tula I mai ai le whae tūleo Mendi, tanu mai le rua whese puruwalu, na susuni nai ma se tasti o waalele le Air New Guinea, ma whaaleanga I nai no fuanga I le malai waalele. Na toi te tala ia aperila ina ua mai anga ruenga le whaaleleia, pe tai whai mai le company, whato atu e wha awau lava na whainga malanga, pe a mauti noa, ua saunga le mu le malai waalele. Tala muli mai New Zealand, wa whiriwhiria le University o Otago na lato ulua I sui whaao o le Deputy Vice Chancellor mo le Pasifika o se awa noa whaingaruenga fau o le alangolango ai le ausia ma le solonga manuia o le ausu e su e mai le Pasifika whaia onga matamaiti a onga. O le ua whiriwhiria o le Professor Langolango Dr. Diane Sikapa o tonu o le a amata I lana tō whinga fau I le tausanga fau ma o se tamai tai scientisi na ia sao noa e whaaftaia le whaatuatuanga watu ina ia te ia I le tō whinga fau ma o se awa noa e whaalau tele ai le au unanga I le community matangata. O mai ia e tāua tele le whaataua o le whaatuatuanga leo watu watu tangata ia te ia ma o lona tupuanga me le malo tonga so I fuane I New Zealand. O ia le tangata mua si ona ainga na urufale se universite, ma whaamnei na fo I whaeronga ua umia nei. O whaepoipoatu I se ri Samoa maniwe, mai to tasi si o la alo. Ia o tala nana Radio Samoa, mai ri atunu e whafo, a tō fo I mare Pasifika, I le nei fo I asolua, ia mare wha muere a mau fo I seisi wha poponga I le aso a tai au, wale tautuaina lau whafonga. Anga, I manuia tere ngā ruenga o whenga iai, maru tātou atunu, pa soi fuai. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whapea ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Ti mana malana tautua matavela I le atunuu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whainga ruenga loto fesoa soani. Tausafia toe mata ata e te tali tonu lava pe a e susumai. Wha tausau ta'vale I so se tu ainga o ta'vale. E matua e mahofa ma e foi lau ainga male fia I le lau fafonga fia lana au whainga ruenga. Fesili mai ona e tali tonu lea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le Ioe. I'm here without you, baby. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua li whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga
Whaafsota mai le ofisa i le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausafou. Mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po fe a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ono whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ia, e fia e toi whaatalo whaatu i a te oe, ia malau mai moanga fo, ia mai se o au e vai vanga i lunga o le upenga ta whailangi, ia ma le tātou Paul Kalambe o le Gagaifo Faiva, i le tautua le Radio Samoa, lima iwa tolu a mo i au kilani ma le i a tau sa vea. O leo ua whaatasi mai le whionga le swafa, leo Pepe Tala i Junior, ia mai i le motu tele i sa la whai, rai le vave fo i o le pese fo, le fo i le manu Samoa i a pesa mingo, e ke kuku a e ngimolo. Patalo fatu i lau whionga ta uolo e le fio angolano, ia mai atu foi, ia le pa ia mawalunga wasa tuala, ia mai se foi ia le fio i inga o le maupu, ia ma le mamalu i upu tausi, wa ia sale murianga. Patalo fatu i lau whionga leo pepe malole, so i fua manuia, ia mai atu foi le suole, o le se yuli ali i ale mali o toa. Malole so i fua manuia, talo falava. Talo fatu lau fionga le ya tau ya lo fionga foi pesta tu lo pa ia ma malu lo o tau ave ya ba ni foi lau tu tua ai le go sa se lu ai le me ya talo fatu foi pa anga le tatu po kalami tonu ni sila ya vi le lo fa malanga le o le tua ya o to na ya so no tatu tau nu le si u yo ne tu sanga ma lo la va fa ma lo si tu tin Faiva pe ona tau tuai. Alol balanga munduia ila o fionga, ia ma lo fo fo lau, ia fa boi o lo munduia ia lo tatou motele i sala fai, ia fa pena fo ia le malosi o lo o ia ile tutua le digicel, ia e pena anga ia tupo se tafaonga ia po ni fainga fo i fa business ia po le asi fo o nisi o tatou tau ainga ina. Ia, o le po isa ye nei tutu ia pale ainga na anga i mai ai fo i ma se au mai fo le whanau e o mai nei mātua fo i o lo taptapua i atu ai nei Samoa ia o mua la noe anga i mai fo i sala fai ia le nei vai aso ia se i tau whakapa fu nei whanau ma se i asia fo i le telo tātou whaloloa o lo whaonga mai le tau tua le tātou Pacific 40 ma le tātou talo whawauta ia wauti tatonu le ataua Pau ni le vai aso la tau mau isi unang hao lao mo sala fai awai mau kinual vai aso Christmas. Ia matua pisi pasolo atoa le mo ni ava noi vaa. Ia le alang nao le watam fai e fate ato tatunga luangan nei vai aso. Ia masa i tau fata fau mai fai tamiti langa e to telele yo mai nei sala fai. Tai mana i tele nda fuanga e lau fionga lau pepe. La se talo mai o le tau ai mai se foi le ngata i fale i whemalanga inga i le vālea, i le sou o le tai, pe o lo malu, mo le lei, o le tala o le tau i Samoa. Ia, manei ala wale tau i tai au, ia, paisi vevela, ia, e tai ole mea nau matutonu mai salapai. Ia, sa ka ufo i ale timu i le uli, ia le pila uto e maua, ua oa po ia la kia. Ia le tau le ala le ta ele o wa le fa ya tu ele o le po o ele o sulu tele le la ia le fo fa yu ne yas
ia o lo mana ia me ume nei sala fai ia o lo to amali fo ila ta vai to tele la vai pisi la vai ngaluenga ma pa ta wo Christmas ai fai si to tele ila to malanga mai fafo na ma to mai le va o le valu tai au ia ma ta ton ia wai mo ta te puk se ma tu ta vali e au mai lungo le va ia sa vitala pata te mo se sia va no lungo le va pe mai a Christmas ona wo umna pre puk uma ia el to tele la tu ta vali ia ma va noa e o mai ai i penga malanga uma ia le va ia so ia toi ia ta mai na ia o le a matua to tele la to nga i mai fai Christmas in first fi sala fai ia to no le nga foi mo tu pe mo se ta to mo tele ma dia la malo i se li poti lo fionga lo pepe ua fa so poloa le motu atoa i fale o lo o iai i le tautua ma mawai i a tātou SIM cards ma le au nanga le Digicel? Ia, o le mai tau atuna iai le tele o nai agency a mātou te mātou wafe iana nei fo i le atu pasale le anga. Ia, o le o tele an whaatau ata o papa ma whaatau em SIM card i tele o whalo loa inu i tua, lo no winga e le tu tau o mawho i sale longa. A tonu whapena koi tu mua o le au o tele ni whaonga agents mo SIM card. Ia mo tātou lo fo malanga maneva ia so malava ia so fo. Ia au te atu ngali tele pe ai sau o tumu tele le kiwi na i faleolo. Ia a tono lo e lata i se agent na Digicel i nei polu po ia mai nei sala fai. Ia e whaingo fiena mo walau SIM card, mo walau top up. Ai o tūranga ia tātou au nanga. Ia o le pe ia na whanonglong mai fo. Ia lo kili atu fo i le patatanuanga mai i le le vao lano ma sanga ia pe ro nai fale ia wo mai fo ia mai tau so ani nai pisimisi ia masalo le na to le plula ku le ia sanga ale no o fale ia le mau ma le lau ula ia po tao ele ngo nai o isi nai faltan malo ia esel man nai ai bunga la volonione fo le vao saulia nai lano ia ke fia vota mai ki man nai e le lot tele ta alo eta ele ai ia au nga mo tātou lo anga i mai ia tātou mai fo i tātou sosoani nei pisimisi o lo inu i tua me sa la fai ma dia o le vai asu da si vai atu nei sa fai ai ia le fono tele lava lo matu ai nga le tai au te loa na le lua lava fale o loa i tai puia i ma lua timu i le mea lo iai ia le lau mua fo i fale umba utuangi angi sa tumu ai lava le angsa le ia taua ia fa pe fo i le mamalu le ainga i le tai. O te li loa pe, o atu fo i nā le service mo tātou le Digicel? Ia, o te loa nā wa iena ia o nanga i tai nā wa uma fo en whaipaanga i ele tātou company. Ia, masalo a whai ele i whaasopoloa. Ia, ele o pōseri le fo le fionga ia le i atau o lo whaululu e i a tātou company wa. Ma dia. Ia, o nā fo i non paloloa i nai manono atono la whato ai atu iai. Ia awa fo ile tau tuaina le malo la tunu i tūlanga tau so tainga. Ia ai peo le vaenga ta ua le ua ma ua taingi nei. Ia le ua tau mai fo. Ia o tau tele la voi la tau nei. Ia o le ua la tau si la fia. O na e mawhaiona la fo mai tapa mai New Zealand. Ia ma au se tādia po fea la vole middle lang. Ia e tapa mai la tau telefon. Ia awa fo i so tainga. Ia ma tūlanga fo i la tau live fo i mai nei awa peo lo te vai. Ele whainga sau whai. Ele whai poi ponga. Ia, ma meo lo whaatini. Ia, a leo nuana ma le tapa apu mea telefone tanga pe nei. Ia, whainga huina po atu ata ma po atu video ia ki matamata mai tātou. Ia, leo mwhaina awai mai. Ia, le nā. O le nā lai whaafonga mai. O le saunua ngā le nā le li pule le whionga e leo pepe. Ua te tau. Au kōwhia maka ia kai me le tupu i o i Samoa. Lafo le top up. Yo en fai e no po e mai ata e mo ai fo le fia mai lo ai po ai la atu a ai wa le o atu e se le taua i le fa fonga atu le tunu o le si be ba nga le o pepe o le kilia le o le reception mai le mele te sa no mai ai ma le fa fonga fo ia le tunu mai i nei au kilandi ya o le atu no le e matua e fai o le kilia fo o le aluato tanuanga. Ia a sao fo o le tātou internet. O le ai e mai tau atu ta whata tanuanga. Ia o lo kilia lava le alu tātou tata fo.
I nei le tūlei whaasolo mai a tanga. Ia maanga ia toi fo I popoa. Ia awat poli te tātou ia ngai mei whafoi ia so fifia. Ia o lo lava tāpena tātou company so ta inga fo. Ia te fo mai ia ngai ai nui tua. Ai vai se tapa mai miusila. Tapa pelo telefoni au e nei. Ia atone mo so ava no tono tātou se e tuisi masina e whai le aso valu. I le aso lufu valu. Aso lufu valu tātou se tolu tātou whai longa lo tāpena ina mo New Zealand. Tolu foi whai longa mo Australia. Whai longa mo mua. O le holiday package tolu afe tā lai tonu lavo New Zealand po tonu Australia. Whai longa lona lua. Ia o le tātou Samsung Galaxy S24. Ia ma le tātou whai longa muni. Ia le tātou cash afe tā la. Ia o le awhatino ina la sorufu valu tātou se ina Christmas. Ia e anga wa mai lava ia I tātou e lafo tapata I guas puta la pesi di atu mai New Zealand Australia ngai Samoa mai se tunu o Pasifika. Te whanga whatau tua ClickX. Ia e lafo mai ele te se leni mo soa wanoa. Ia e te anga wa ai. Ia malisi vanga mun muli o tātou whakatanoanga. Ia awane ngalo sa talo whawata molo wa inga I nei salafai. Ia le mai tauina le mau te nei lano ia sanga. Ia ele alolole o keli I masalo tele lopo sai pipi la keli le ngaoi. Ia ele pampinsin e mal falolo. Ia ele ngata le faina la ko mele talo favauta u tuata vale tuai. Ia fai fona la fo talo favauta e fai el fatang. Ia masalo a so solo atu tai au o matua sia tua ia inai sa fotu ia lo e koia tatu palolo ina ia me se foi ia le fa solo atu ia sau o tatu o nanga ni e se pengo fie ale ia tau wana lo walo lunga website pacific40.com fili falolo isala fai fili tele o le vata la fo mai o le teime e pe ia te foi na tau no te fo ni tau ai na o atu fa ali le vata falolo fai lo man la to fa ta pa te ngole la afal di manila tia ala uto e vilia tu mana o mi se falawa ya po se me ai fola tia ele ato se lima minute la kuma le vata nga ai o lo falolo la te pel la to fa ta io la nga na ta to kalo fa vata ya o fa ta va ve mana o mia ya me se rave te me la fia si wo como falolo I sale longa ma apia ya la matala falolo inu tu na en fa nga ta to kalo fa vata Malo whaftai bol tali poti tulmatai fo I le atunu ia le tātou se I le nao le kilisi masi le aso luas fuma le valu o fe whaatino ari se I leo pepe whai mai I nā pe toi malanga mai ma whaatino I nei ia o te loa le la tam whai atu lava I nei le tātou se I nei o masale whaatino atu I poru o na le ma toi fo I tu mua I le aso reili ia ona longo te foi le tātou ofisa I tātou pokalami I le vai aso so ai ia mpa ala I loa to tātou numero ma ingo I lato le papeona pamanueina ia ai molne fiafi ia moli atu le lo pa mato mai nei sala fai ia la o pionga le ataua ia me foi le so ia isako ia ma le tātou ofenga umale e tio Samoa manue telefo fuanga ma pokalami kanga solo nei vai aso toi Ia, e whapena fwele langona, manatu ina ia puipuia oe, ma le fritua, ia whapena fwele no whaalo, whitalo loa I fo I lungo le ala tele, ma ala tele vavave, ia, ma moli atu fo I walai whaalongolongo uma mai. Ia lo whaanga I le mo tele I se la whai, o tātou ainga, o nuu, ia, ma whioanga, nala au tō whaasolo, ia nga I sa fotu, ma manase whaasolo atu ai fo I sa maunga, sa fune, ia, ma le whaletanga loa, ma watu ai lava I whatu balu, whaasolo I whalai tu, le tu sa sina I ngā ngai wha maunga tolu, ia, ma mori atu o tātua lo whaanga I o tātua hainga. Ai manuia tele, ia fuafuanga o toel nei I fiafi, ia ma tātou wheloa I pea, I le neiva I aso se I o atu le kilisi masi ma le tausanga whauwha, pia fo I ma le tātou sei I le aso luas fun ma le valu, ia ai whaftai molo e whaatala noanga, manuia tele, alofa tele atu, whasui fuia lau fionga. Ia whaftai, soifua. Ia le na, o ngalona ufai atu ia leo pepe. Whamanatu mai le aso e tāpuni alo I a ile ofisa o le Teche Sound. I le ofisa ma le Mount Samoa. Ai te maua le atoanga pēa e wala au I le telefoni o lua tasi,
lima ono tolu, tolu fa, te whafonga numera na, o lua tasi lima ono tolu, tolu fa, mu ia leo pepe ia malwhanga. La ua o atu o. Ia atala no fo i le mea la olo iai nei, ia leo pepe malwhanga i lano. Ia e fo le tala whanua noa wai, e se tasi fo i oli tala vau pe luasful valu e tau sanga le matua. Sa nga i fo i lona Faiva, ia mai ua sali, fo le siringa tali seu le tūlanga o le toi fo i mai ma le saunga le mu. Ia le fo ua ma watu tala. Ia ua tupo e le whaalavelave ma ua umai le ola o le fo i li Faiva tala vau. Ia o le talitonunga, e whapena ia se manatu o se tuua lalo i le toa tele fo o le tātou tonu. E le ngata i New Zealand nei. Ia e whapena i Samoa. Au i le ngata i whale mo Faiva mo maenga whapena. Ia e tauao na tāpena pena le lei. Ia iai le o whaola. Iai le moli. Iai le telefoni. Ia lava fo i le pensini. Siaki le afi o lau o le waa. Ia po a toa umatotonga. E tau na mana mia. Ia po se pao fo i whaasao i le ola. Life saving le attire. Mea nai whaakawhiawhia vo le se whee masaunga le mu i le tangata. Ia mawawe telefoni mai i uta pia e loa ua tau wha le tonu le mea o i ate. Oi, ia le nā, no whaanga nā ma momonga leimo le fionga le li pule o le tātou company malosi o le telefoni o le Digicel, le fionga e leo Pepe Talai Lene Junior. O le ua awha tonu le tu la elima i le tautua mo oe le si ufonga o Samoa. Au wawai atu iata le whatoa lafo mai, aina o whaasoa atu wai, i le ulua i selenga. A le tātou te nofo i pe le tātou nu ule mo tele sa la whai, le o tātou se e mai i sātu paitea. Le ulua i selenga le nāno matamata atu wai iata le tu malo sa tu paitea. Malaunga mai aia le fionga le ngaftasi a fui maono a safo o le swimming star le nā o le mtanga luenga o whaatoanga mawhai ngā Faiva la fu manu ia whapea foi mawao matua. Matautia la i la uwa ai atu iata ia na lafo mai. Le whatoa saulunga ata mai nā i le pitonu o Mosula o pitonu u o Sātufia ia whapena foi mawai ngā. Ese le tāua tele o nā foi atina. Ia manatua la. O lea o siri atu le valu masina talu o na totofu o whaeleleanga. Ia whapena fo ima maisi o loa ngaosi o ngā loa o loa taulima. Ia ai i la uvavai e tele le tau mafu. Lona winga la o lea o le valu ma le iwa masina ua matua toanga. Ia ma ua matua fo ia ia wha toanga. Lea la wa matona sele tai mana ia o ai ko fo le kakikia mai o ia te tele fo i lunga le fata ia o no winga o lai ia meo alia mo meo va fa ngota fo i fa ona ponei le o tuli atu ai ia ma fa ngota fo i ia le samilo loto matua au atu o le ngata i fale tai mana ia o tulafono lea sa lotea i tono le mautafono ma le pale mene i le so o ia isa utala noanga oi lea i fatali fatali le mtaupulena a o tātou iai pea tātou iai pea i le motele i salafai lea ua mawai atu nei iai o lea ua whamaunia mai lava e whaikilisi masi e whaikilisi masi ma whaitausanga fau. Ia le tō tele o i lātou. Lea na lātou whātaunu uina, le whātaunu ngā ali ma whaipule o le whanga ori. E oa i e sai mai stasi matai o le nei a ingal, tō whai aso alomanu. Ma tui e le amo, tu lau whaafonga mai e le tunu.
leo a mai nei, ua matua I wha mautu ina lama. Le whai kilisi masi ai, ma le whai tausanga fōu ai. Te ia au lia, ia le masino o February, o le lua afe, lua sifuru ma le lima. Nea foi lau te talanoa atua I le mata upule nei. O langa o leo te wawai atu. O le au mai I tātou li poti. E ono iai mōlianga wha popo. Ia I lātou ele I mōlia mua mua. O tangata la ia sa au whina watuai. E tau na whai e se fuafuanga ale komisino leo leo ma le mamalu o le vasenga o le au susue. Li malu o le malo. E tusa le leia ia le sori o le tula fono e tangata ia o li mwhai pule na lātou whai o le whaatonunga. A ngā ia I lātou ia to sfuru maltasi lea o lo loka nei. Ilo lātou ave wha malosi o so alo ia mawha pena fwoi o na whao lima iai. Au matamata atula e tu waso alo mandu I luma o le whaitoa. O le potu whamasino. Ile ngā solo mai o tangata. Ia mawhata alofa la vai eiso alo, mawhailonga la na koluse, makisi la. Anu sa fwoi ndei toi ino so alo se. Ia lena. Ia ma opo atu I nai fafine, ai o teito lua I o nā iuso o le o taloka atu nei. O na o le whaatino ina, o le whaatonunga. Ala wali ia I tonu oli, o le pule ngari, ima whai pule. O le no. Talo whai. Wala utala le na. These people who gave out the orders for the others are just as guilty as the ones that carried out the actual assault on Soalo. E tau fo ia na matua fifi lunga ulu o tangata ia. Mo ia le watu taulangi o le tātou nu ma le tātou tu malonga ngaifu. Ia, ngaifu maua. E nga o le usus taile na tua I lunga tangata nei whai le manino le lei. Tu la fono o le Samoa Village Fono Act a Faiva se lau iwa sifuru. Ma le toe teu teunga, le lua afe sifuru ma le fitu. O le taimi lava, e a ngai ai e kolosi le leina e sori e le tu la fono, ma whaao o lima, ma o ia ai le ia tatau, a le tangata leo lo tua ia. Wha lava I foloa, ma le tu la fono, sori ngā tu la fono, the Criminals Act, lua afe sifuru ma le tolu. Ia. Sai e lo mautou ina. E lea pena utou watu, sa whai leima mara au ia so alo. Alo! Alo! Ole! E wharau mai so alo. Ole! Oase mai whangua. Koe kasi ala wai koe koke asma. Wa tuli akula mele e yo kou molom. E whapena ami ol to ino so alo. I can just imagine. Yo vole le wai atu loa e mai solo. Yo mai. O mai atu tele I pe al telefone a I sula sa fai. Ai totele I o mai e fo I e loka atua o masai sai atua. O mai se fai statu talo ma fai statu lotu mo fa manu atu ya o to. Ia maloka o kolo I lalo so alo tu fa peo na lima, tu fa tasi mo na vai, mai o mai los I se ia kua. So who gets the last laugh now? Ia no olo fa tu walanga o tino foi ma ano ma tu tanga te no foi I fangoli I mal falsa funde. Ia. Ole ai ngaitas. Ai o te matua I o wofo lava. Ile le toa le lei o le tō whā ma le whautanga. Le tō whā sisina, le tō whā matua, le tō whā toia ina. Ia, whola. O le ala le nā e leia na
Le tu ua mama ia te aule mata upu leo le ai at tau o tangata e tōtele. Ai le amana ia ai le ai at tau o le tangata e tōtas. Awa aolo ina tula i maile mea lea o le au tasi, o le whai kengi. Nioe, o nau tō loa lea, o le a le pāleni le whāsoa, i le pule ma le malusi anga, o le a se o na whaonga. Abuse of power. Nioe, whaonga se lola ia lea o le malusi anga ma le pao. Fuafua i le whai numero le tō tele o tangata le nu. Ma le tangata e tō tasi, ma lona a inga e tō tasi. A au tō sisila fo i ai, wale mau tonu tangata. A wā fo i, e tau i aso alo, tō e tau i ngafa umo le whangori. Tau i le whale sāfune ma le whale tangaloa. O tō sisila la ie. O tū la fono e ta lepe ai le vāna nofo. Pule tō tele lea. Ai watu lumo le tū la fono. Ai whaasala na oe. Ma tāo fia na oe na o e whaatino. Le sori ngā tū la fono. Ma fua mai i whaatonunga na whai e lauria. La le mea na le wha moe ai le toa. Pe upu na whai. I le toa na tau whawhati ai la au e whau whawai a upenga o le tau. Ai whaatonu ai le ainga. O le tau a ana e mata no nofo. Ia moe le toa se au lia tai au. Ala na e le ino whaiatu. Tātou tilo i tū la whono na whai e tangata nei. Tātou tilo i le esu, tā upu, onga. Tū la whono na whai e tū la epa, ma tangata nei. Wa le mautonu ai, wa whe me ai, o na soli ai leo le tū la whono, ma le manatu e sao mai ai. O tau sisila iai. Le mea fo i lea o tu lai mai nei le vā. O whenga ma leo vā. Wheto soa i ei man matau. Whe me ai tangata, there is no certainty in the law. And the piece of legislation regards concerning the issue that is faced now by a finger and Leoba. Lala le na, ala yona ta wotele, le wha mana tupe, ai lana whai tu la whono, lala na lea no whai atu. Whai tangata whai ia, tu la whono whai na whai, luas furu, pili e tolu, ina ia matua i sui ai le whaavai o le atunu. Ma ia matua i mi milo ai ia lua ulu. O le vaenga e tasi o le whaamsinonga o le maletafatolu le nei. Ia lua ulu o le whaamsinonga. Ia ese le vaenga o whaamsinonga o soli ngā tūla whono savili i le vāo tangata matangata. For civil courts and civil litigation. Ia ma le tūla whono. O whamsinonga whanua mswafa. Wā nei lang. Le ma whai, o na whai i aise tong fiti. Aisea. Tele le ngasu. Tele le vevesi. I mata upu e whe lava sai. Ala menga loke e fua. Lala mena lote e fua mata upu ia. Na umano whai atu. Asa le Faiva ele asa le masalo. Na manatu e whai. A tonu e fia i ai nisi tangata. Ioi. Nau i la tau lava.
E ona ia ni mata upu na ave I tonu al whaamsinonga e matua whaia inga ko kolo ai I teimi ua mawai. O ulo male paua, male malo si anga, whai mailoa o tātou lea. O lea tātou suia ina ia whaamalia ina ai o tātou mana onga. Ona o mea sa tutupu mai. It didn't turn out to their favor. So now, let's do it. While we have the power and time to do it, but time was running out. Wa tāmo moe. Ua se sela a wo o maile taimi. Nela, whātua a tau mawhai atu e fo, isia vaenga wa tūlai mai. Whātua tua e le tua Samoa o tasi. E toi tau whaasa o sa o ma toi whātu langa atu. Le awala e te tau, o na mule ta iai Samoa maana whaamisinonga e pei o na whausia. Ma whaavae e le awhi salau valu se fulu ma le tasi. Tātou toi fo iai. Ioi. O le tele o isi whaamisinonga ua ta oto I le terminology na rescue te kata. O le wingo le nā upu ua uma iai whai unga. O le urua I sua ino le nā mtaupu. Male apili. Male judicial review. O lona winga ua ta oto I panga ua tanu ua moe ele toi papai ai se lima. There is no other court that has any other jurisdiction to retouch or revisit that except a judicial review. Oh, mai. Isi mana malama tele iei wa lewa tu I whaamsinonga ma tilo I matau sa wa uina I fo I matau pol whaamsinonga. Male tu lafon. Ia lewa I wana sao. Tau tau whaafonga sa au whaatalano ina le sunga le pali tele. John a whele taima le langi le tele o tau sanga u mawai le nei mataupu. It will always come back to haunt us. E turi au pūpe tātou e le tula whono nei pe o se aitu ma se nganga le anga. Wale mawhai o na moe le lei. A spirit that hasn't been rest to peace or rest in peace. Me nau tu. O mai ai tu o lisi ainga o mai sisi vai lunga ile I kunga mau o lisi ainga. E na whai e tangata ola le mea. Ioi. Whai e tangata ola le mea o mai loa me I tua manofu mau tilo mai whapene nei. Sa o le kala avao. E kua ko le muri pipi le lima ai a fo e fiki vao fo le mulu mai e ola le mea. O te ata e pēa mātu tala noa mwha so manisi o awu. E lava fo ilo lātu sila fia. I mea tau whaamsinonga ma mata upu o le tula whono. Ai ala na mātu tali e ma whasoa. Whai mai le tala la wuli I e te au. Te sila fia o ele ataua. O ka o kaere ma tau tia. Mai mau pe ana mātou maua. Le awala e te whasoa I mea nei. Ona I mātou. Ele lava mātou upu. Mātou tala noa ai ma whasoa, ma whauinga, ma whaali liu. Au, e ke aka e ma whamakalanga I mea. E halanda maadi. Because it's common sense. It makes sense. E te tilo lele I ai mai wa ai I winga o tangata nā lai o na whai mea. And then it becomes a funny matter and you laugh at it. You know exactly the whole intention. Nā lai o na whai. You know, te kilo mamau kwa sa o ngā lele pui pā. Lai lele mai le lori inga. Lai sau I le o ngā kokongu
e sau uma i lunga o leinga e lua. A le ke waku malau ka maisipi le i piko. A le whakawhala. A e lola a ko e le mele sa. So you seen it 100 miles away. You look at it, you turn it around. Fe fuli sa i mai tilo le me whapesa le ka fe. Ina ua malama lo la tangata. Ona lato wi loa lea. Le mafua anga tonu na lai o na whai le mele. Ele i whaia mo se nofofi le mu o ni tangata uma. Na whaia e a tangi ai. Pe a nofo lei ma whili wa in mataupu. Ua na o se vaenga o nai tangata. E manui ai le mele. And that is the main issue I mea umalawa ia tātou talanoa iai. Oso mai lo mal whaamisnonga. Male Palestine o whaamisnonga. O whanua maswaf. Iana toi whaifo leo le talala nā leo te whaiatuai. E matua I iwi talinga mamata o tangata lātou te langolango ina le tula whono le mal swinga o pili e tolu. Male whabai luasfulu. These bills were badly drafted and ill-conceived. Ion, whaafonga I. O nei tula whono. O ni tula whono na matua I sese, I sini. O na whaavae matustusia. Badly drafted, badly written. And ill-conceived. Ora upule na, ill-conceived. Na utolo. Ioi, vātulu whaafonga mai e lea tunu. O wheu sua inga, I le vā, o le whawhine matua valea, lona mafau whau. Ia maleta māloa e matua le ai, se mafau whau. Tu sesi bitu. Ia talata mai. E tau whai pā uma te waka o le urungari I le na. Nera whai le mele. Wheu sua inga lana. Nga mai tō o le whine whawalvalea le. Pio le si whine whawalvalea le. Ioi. Ona whanau mai eila ia lea. O le pepe. Talo whai. E out foilo na mafau whau. E wha avale vale le pepe. Le pepe le nao le tula whono le tātou te vevesi e nei. Tālo whae la. Ia whenga. Ma leo wa. O le ai se whaamsinonga e toi ave iai le lato matau. Mana tua fo I lea le a whaasolo muli nei e le whainga malo. Alanga lea o tape. Le a whaasolo muli le whainga malo. Le whai o se whaamsinonga lona tolu. E tolu iei a pili. Pe lua iei whaamsinonga o a pili. O lona wingala. Matua I soli le whaavae. O whaamsinonga o whanua maswafa. Aisea. Langa fo I lea le a tau mawhai. E whai lesi unga. I lunga o le ai unga o le whaamsinonga. Ua umona pili. You get it, Samoa? Do you hear me out? Au tau whaafonga mau tau inka lesi. Na ringa le whaalia o lo tau nau ta inga tau te fia malama tili le mata aupulea. Ona wai mai leo ta linga mau fonga. I le tau whaa pupula ina o le mata aupule nei. Na o le vevesi. Na o taua mamisa. Ma fe vai inga ma le toto masa e tupu mea nei. Ia nā me le tuspa ia. O se mata au pusili ona ino iai le tua. O ni tangata. Ma se wha la potpotonga o tangata. La tau te whātu la ini masei. Ma le wha fe ino ai o tangata. Whela Yesu rea kako ke pepesengi o Samoa le kerisiano. O le atu nuku e whanau. E wha vai le tua Samoa. Peo ye. Where is it? O le makua kala pelo o kanga kaon.
Ora makua I kala pepelo so ai o ngi ka ngaka mole. Mala tu tala. E au mai ia. La dato me a faiona loto fa mangalo. Loto fa mangalo. Ai vela uto va tu al mata upule na. A loto fa mangalo. Le o tato wo nei lumal mota fono ma le pare mene an le la na usuai. Le fono usu le tunu. Ai sa fi e nei lungo ala le o ma le tio ia limoni fa pena fo il to ina tu lepa. Fia me! Tau fa malo lo fa sala al fonf kalai. Mau ke oku loa ma ko ke fi ngau al mel ngei o solid kula fonf fa va malo ka va lea sa boa. Nal men foi la sa war si fa tu sangal mol si ol mol te fa mi bilo ma ya sa vai vai sa wa tau il me left tau. Ia ngofo elo nga umaloa siti puriti lo la lovato va fonga letino. O comparisons nei. Tātou te talandoa ma whaafingo fie ai le whaafonga le atunu. Langa o le atunu ue oa ma ta mau a inga. Lana ngangana. Ai a whaafingo fie fo. Eo na uto ilo aila ia lea. Le tutusa le le I mātangia ai. Winga o tangata leanga. Whatusa. I tāanga mangai o inga a meo mandu. Tā ua le nā. O louto e nofo mai toi tilu mai whapeso le. Tā ua tele o le mele talanoa mai ai. Awa tū seisi mea. Lea ua fe ei nei. I le soli tu la fono. A le fonga fitalai. Ma le fionga I le tamai tai minsta o whamsno. O la tau lava ia o la tau wili le pui lumo le lalolangi ma la tau ta watu o Samoa le anga. O na teik tai e tata. O la tau teik tai e sori tu la fono sori whawai. La ia nisi o whale anga Samoa. O tātou lava ma o tauna. Ai mai se a o tauna. Mai se o tau umana. E na. Ia le me tāua ia maua le ata. Ta maam tina mātua ma le lātou tōe. E la umana talandoa ndei, ma whaaleanga le malo. Ia oso tolo ma stama I tsunami fo I le rea. E tā uai le su whaasanga I le ungali I le nā. Ya sai ama Mrs. Sai. About a serious defamation case. Ala nofo le ala uri ala bali to. La kamianga ele ili tai fa mai mawina se taimi o se tai ata mai o le atu nuu. Olo o se le malo si anga o se whainga malo, se malo o atu. E minoi mai ei fua, e whao ngā se selo na teimi, e whai ei se su whapena. E se atangata lai whai ele su. Lea, e wala au ai amatau wala au le ngō la uri al male toa. Saurangei reo maku papa e o ki oi. E fiu ke le koe alu maku le koe whamulua oi. Wa peo le whamulunga vo le pe ke lo le angelu le nga sa uma fofola mai le I. O lo iai mea tauna ai ma mea le kaunga ai. Ala tala le na. No smart, intelligent leader of any country will turn around and do such a stupid thing like that to you. There are different people that are actually bringing that case to you to a different bar and level. So rest assured, I'm telling you, ere mai mau se keimi o la haure sa ui whainga mea wha walwalea, wha mai mau taimi,
Whaalu teimi, whaalu se leni. Ia wala nganku wako ska mai mea whapenga. Wale ko wola ko kangisi le tunu umale au whaafonga. Ale porkalame o le whale o pi inga masatani. Tangisi. Oi, wa sa tia le mātou porkalame wa o sa whai e le fini le mātou porkalame. Ta mama ti nafa mole alofa maisi na tupe se tutongi o mātou lo ia. Au te afo ia te uto. Nei ta mai pensione manai ta mai benefitio lo moe nei ta mam tina mātou. Tua leo tau tangi sā iai. Tau te le mama tau māsiasi. O tau atu whao mai le mama i ngutu. O ti nām ta mama tua. Whao mai le se leni ma le tā lai a la tautanga. That's exactly what you're doing. Saia and Mrs. Saia Station Fire Station. Tātou word mano no. Ya, so e ma tātou telefou I vai whanua. Wha wau. Tātou se e mai. E le tōwhia ina alo ia. O sui e le whono sui tōwhia. I le so ma wha tauto ina ma wha ma maluina. Ia ai wha malolo le isi au auna I le fionga le tapu sa tele le mā mea ropati. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Talo whalawa o le whata alise numero 2. I le whata o tō lusu malua whaipo lusu malaiva. Ia e loa le tangata whaatali se ia na ngā ruenga, e tū o ie lumo tupu, a le tū I lumo tangata anu. O te whaatali se pa le diligence, o lona loloto ma le aonga, e te tau ana tātou I loa, ina ia tapasa ina le ailo tātou wola ta wivi, ma le manuia le lei. Te maua mai se whaalau te leina, I le whata o tō lua sumu whai upo e sumaltasi. E mawhai ona I loa le tamaila nā mio, pe sao ona le lei, ma le tonu. O le tūlanga o iei le tangata atoa, I le tusia e Solomona o le tama. E mua pe mua, e le ia afia tele o loo I le vaenga a mata o le tama muli po le teine muli o just begun a virgin. O le upu whaatawaina, e te talai le loto o manatu o le poto o Solomona, o le sao le leibo le pure, pe tonu o right. O le whaonga ina e Solomona o le piua po le sao le lei. E le ngata o le whaamatala inai o le tūmaanga e whaia I le olanga o le tama. Ai o le isi winga tāua o le whaamatala ina o le winga o se whaio o se ngā luenga po le whaatuino ino o se ngā luenga I lona nganga sao ma le lei. E pei ona o ina Yesu ana au so. Whai manatu I te tau ona ve I la tu e pei o tamaiti. O le winga moni e whaasiuno I a nganga mama o purest form of the heart. Pei o le nganga o le tamaititi e mama mua e le ano anoa e pei ona a fiaia nganga o tangata mātutua e pei o tātou. E lua I tuk ai nganga e whaiei sa ngā ruenga. Mua, e mana tua e iei le tangata e whaia ma whaatino sa ngā ruenga le le nganga o lo iei se winga le mātango fie o whaauviu fiai po the hidden agenda. O lona nua, o se ngā ruenga le rie whaatino ma whaia I lona ato o toa le lei malona mātango fie I le nganga whaale tua ma pei o le tamaititi. O le wha malosi mo oe, I ngalue, ma le wha maoni ma le fifia, e te manui ai ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo
In this update, the first floor of New Zealand's High Commission building in Vanuatu has collapsed after a large earthquake about 30 kilometres off the coast of the capital Port Vila this afternoon. The 7.3 magnitude quake struck at a depth of 10 kilometres. Locals report damage to buildings and people trapped under rubble. Reportedly, at least one person's died. MFAT says at least 45 Kiwis are in Vanuatu and it's monitoring the situation. National Emergency Management Agency Deputy Head John Price says any tsunami threat to New Zealand has passed. Earthquakes are scary. When they do happen, they do create a large amount of fear for people. So our thoughts are always with our neighbours in Vanuatu. Meanwhile, a magnitude 4.9 earthquake has struck in New Zealand about 20 minutes ago, 15 kilometres southeast of Seddon at the top of the South Island. It was 15 kilometres deep. GeoNet show it's been felt across the upper South and lower North Island. The government's fast-track bill has passed its third reading in Parliament and will become law. The much-criticised bill lets big projects get fast-track consenting and sparked heated debate in the House. Regional Development Minister Shane Jones says this will let key infrastructure and mining projects finally get off the ground. This is pro-development. This is pro-growth. And why are we doing it? We're doing it because the country needs an economic boost. And the Finance Minister's pointed the finger at Treasury, saying its overly optimistic assumptions are now making New Zealand's financial outlook so bleak. Today's half-year economic and fiscal update reveals the books will be deep in the red until at least 2029. That's with the government changing the measure of surplus to not include a $4.1 billion ACC deficit, which otherwise pushes it to beyond 2030. Nicola Willis says there's no question they're a tough set of books. That's news. In sport, a selection coup from New Zealand has helped defeat England by 423 runs in their final cricket test of the year in Hamilton, despite losing the series 2-1. It marks an appropriate farewell to Tim Southee after 107 tests. Captain Tom Latham has pointed to Mitchell Satner's return to the 11 on his Seddon Park home ground, notching 125 runs and delivering figures of 7 for 92. First innings, even on the second day, to bat for an hour there with Will O'Rourke, was outstanding and took some important wickets in that first innings and did the same in the last two innings as well. And Black Ferns 7 superstar Michaela Blyde has signed with the New Zealand Warriors women for next year's NRLW Rugby League competition. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. I feel lower so sad. Omega Ka, the I'm knowing Omega Ka, Sabale Taumofie. Omega Ka, Fili Mailoile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive I Manukau, pole telefoni oiva lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale talavai. Masa maua I le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo I le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui.
o lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whaamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umaile o lua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo a inga a o usuina se pese o Kirisimasi i o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa i le lua ono lua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausau fau. Mai le poulenga ma le whainga ruenga ale Radio Samoa. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo. Se ki a Radio Samoa. Toi whatalofa ia te oe i le vaenga buriburi o le tātou porkalame o le Gagaifo Faiva o Samoa nei fo i a solua e ama le whamui moe o lo manuia oe. Ngā e fo i o Faiva i le tai au ana le la i ama le alausu o le atunu se i o i malo longa ma vai ainga o le itu la es fulma le lua ia o le o tātou se e mai i le fiafi nei. O le ua valu minute ua te aile itu la e ono. Whatalofa i lunga le ala tele le teimile nei, au mutangi masi, i awa pena fo i le uso ia Rowley Tofa, au tau umalawo ave tā vale. O loi i saia i lunga le tātou apia fo linga, ma le tātou YouTube channel, please. All I request of you is press the like button and share our program, or even subscribe to Gagaifo Faiva, le Radio Samoa, or le tano ava. Whatalofa ia Ben Oni, tō mata, ma mai talofa sa vea, malo le. Ngā luenga a sa o le saunanga uangu ia le aulanga. A ware kei mea whai, akwa mai kara palis, no foi lalu. Ioi, o le whainga le nā, ea. Jennifer Peters, talofa malo le soifo maduia Jennifer, na yo tātu ai ngai Australia, Sydney, na yo tātou ai ngai Brisbane, Queensland, he whatalofa i a Fonti. Le tu risi Samoa mangai anga fo iaka, yo, ngai kaukia fo iaka, pe a videa a Fonti, alo, taftaile, ma futa mai. Whatalofa i le sunga i le tula epa, Leo, whaftai, i le porkalambe fo o le tai au fau o lo o iai i Los Angeles i California ma nato fo i au fo i ngā ruenga le itu matua i a ta vau mali i petelo malo pira i awa pena fo i le uso i a whai tete manu ma si o lato ainga o Dave Bauer talofa Dave malo le soifu munvia o aile si le utu vai atu ai Shauna Lash, Merry Christmas to you as well. Junior Fawai Luffy. Tessa Wong, watching you from Sydney. Hello, Fai. Hello, le. Unsai, tuta me pui wale whima o whianga iai. Ia, alo whai ama, wala o maitanga te whamul moro sa vea. Toi wha lau mai ia vaenga nai wha.
Aue lua tu vale ta alofa lava o se pule ia mauto uma o ne ngalo o na share le tātou por kalame ina ia mawhai fōi ona a vatu le whaambalo i le sunga le whawhengainga Reverend Lale Peteru sa utoi matamata atu Fika Fitness lino manua malo whawtai ngā ruenga le leo lo mawhai ona mauai ia le Tino Malosi, Fatalofa el Timotei Fortino, Josefa, Alole, Soifo Maria. O matamatatu, ya wo toi o maita mo le punia lava. Ya ma toi fatasi foi. Tuala la fita, la le Peteru, o le uso ya vitale Peteru, ya ma le pesere na tusia. Ma tu fatasia e le afev se lau fitu se fulu ma leono ya pe ona ona tu sia ma tapena ele sunga le i 5 au ya Reverend Lade Peteru lo faanga fo mo to mo fa ile le puni alava ya mo se fo ia le tu fine le fatu ya vini ya ma le fanau ya mo se famni antu ole kirisimasi ya ma le tausanga fo ia te o lua ma le whanau. Ia whaua wida peo na tūsia. Ia musika ma te ngofie. Ia mawhai o na whawhiwhi i nā i le tinu. O le talalata mai le asua nafi i na ua mai o na wholosia le porokalambe. Ma le tūla whono leo wa ta ua nei o le mass deportation by Trump will hurt the United States of America. Ia, mau tau ti tiro la pia o nen tipoti tangata e fast full 50% o lo winga lata e sfurma le tasi miliona. O tangata mai Mexico, Latina, Puerto Rico, ma isi atu nuu o le Pasifika, o atu nuu o le atu Asia, Afrika, tangata umane. La tau te whaia whaato anga o fua o whaile leanga o tau mafa. O whaato anga o ano manufasi, livestock and the meat industry. Ea lela la kala koe whanpui koe pe ave fo'i toi whafo'i o lato watunu oi la o mai e whaile melea. Nau matamata tu le whatal no ina o le li Palestine President-elect Donald Trump ai na toi mafau muftu na i le mafau o se li ila whafau ina tan dielu. Alo whalangolongo mai ina i papa toi, whatalo whatu i lo tātu wainga ina. Ia, neala, ia ua pei fōlinga mai ai. Ua toi iai se mafau le Palestine o Amerika. Ina ia toi tau tutu mai te isi lalo i alona. Mai a le na manatu ai nei. Ia et tau ona. Ti poti umatangata e sfultasi miliona, sfulua miliona. Ia eva i tutongi e ngā lulua i tangata nei, tangata Latino, po tangata Mexico, tangata Puerto Rico. Whatalofa tofo i pūpari i Sefita, Savoleong e New Afaese, ia, ma uto umana, ia, al talafifi lale na. Le ua, ua tātia ese ai, ia, se manatu whaatope tope, o le li i Palestine. Ina ia vave o na tipoti ese ia tangata nei ia male tunu ele yani mea e yangi mea kanga kau fai ole kau fa fifi lava o Donald Trump la tau ia malona faali i tangata sa la tau va ia mai la tau ia vai le o mai lunga ka ko por kala me ia Da Vinci Leonard na ona o mai leo la u talanoa ile mata upulea. O le so na pasi ai tono le motofono ma le pale mene o Samoa. Ia swinga ma ua wha ato ai pu whangota. O le fono a sui tofia. Patalo fatu ia vai ma le malo iopu leo pepe. Talo fauso alo le whatotoa, alo fo i le tau wata i tiutu ma Faiva aro filima i le so, manatu le nā ua ngā ngaifo fo i Faiva, ia, sa whianga iai.
tautala Maria te lesi, ia whapea fōi whamalanga, mata mai nai Massey, Auckland. Ole tofia ina la, o te itai nei, e whaato ai pu whangota o le whono a sui tofia, ua matua i tala whea ngai le leng. Mā au te loa fōi ana whapea, o le nofo lea e le swafa mali toa, le sunga le pali tele, titi ua toa mali toa. Mā au te loa fōi o se tasi lea e ono se e atu, i le saufa inga le whono a sui tofia, ai tā ua ila o mawhau le soe pe ona toe tula i mai ai ia le sunga le nofu. Pali tele mali atoa, po mali atoa pali tele mori, ia, malo atu, matu le whaamadianga foi, congratulations on your calling. Apena foi i le fionga le tama ainga, tu ia tua, tu pua, tu besese, tu funga efi, malona toi pale mai, i tonu o le safa inga le nei. A vea fo le nei awa noa, e momoli e tuai le nganga whaafitai mai le taele o le nganga. I le tele o nei tau sanga sa tau tuai le fionga i le tapu sa tele le alo o le salamasina. I le nei tu o le mātou ainga i le atu whalea lili masal sa tele. Ia, ai vai ana le swafa i le mamea. Le fionga le ngaftas ia fumono le mamea ropati. Tau sanga e tele sa ia tau tua ai i le atunu au te mana tua lava. Le whainga pānauta le lua afes fulma le tasi. Sa au malanga atua i mata autu le whanga mo wanga i le maota. O le fionga ia le mamea ropati le nawa i tau. Ma whaia mai e le whaatala noanga. Ao tūla lata i le whainga pānota le lua afes fulma le tasi. Awa le tele o nātau sanga. Sa o kawa ina mai ai ia whainga pānota po fia whainga pānota lima i le ono fitu pānota. O paia inga e tele o tau sanga ua tonai. Tau tala Maria te lesi o Faiu Junior. Anai Mau Tuunga. Na o tu umalawa, whamai Faiu Junior. O le mātou te mata matatu i Honolulu, i Hawaii. Yeah, we say aloha to you. Na malo atu le mafuta mai fo i le au nanga ma le tautua. Erolini Josefa, congratulations. Whamalanga, watching you from West Auckland. Yeah, oi nisi na. Ona o wha mai atua i leo le whaftik tele i le fionga i le tapsa tele i le alo le San Masina le fionga fo i le swafa i a le mamea mo lana tautua i le atunu tasi le nei te mani ese fo i le lona anga waa ma to mai ese sa wha foe ai i a lona i tu malo ia whapea fo i ana ngā ruenga i le ngata i lona whale talavai ia ai whapea nā fo i te tonu o nā whio anga i le ngata i le whale tonu ma le vai na lepa ia pia lava la tau ia sinave maunu mo tō tua ia whapea fo i lona tūlai mai i te tonu fo i o le tātu ainga ia ma le tapu ainga la inga sa whenui vau. Ia, tārusia i le lofo ma le anga le leio le tua, ia whaafua loa le soifua au auna, ma le soifua ngā lue o le nei te mani. Le fionga i le mamea, fui maono, tapu sa tele, ropati mamea, muolia. Rosalia Mose, malo soifua manuia, Herbert Schuster, whapea i New and Tima au watching you from Vailele. Mai kenge ki i o tēnei ti o le ainga le tai a lele o mai nono fo i Vailele.
Whai mai o le mātou te matamata atu mai whanga ima Amerika Samoa. Ia leu so ia Herbert Schuster. Whatalo whai lo tātou ainga tanga lo matua, pūpua lii, tau ili ili, teo, mautou uma. I lo tātou ainga I whitiuta ma whitai. Ia, mawhitai fo I le tāpo inga ma le mai mō mai. I le au nanga ma le tautua le nei. Ona se e mai lea, ola utala noa I le au ngani mai le toa tele. Whamole mole le a taua savea. Se I toi whaamanatu mai ia vaenga e te anga vaai le tātou sitseni lewa whai. O e seta tala taina. Talofa from Salua Fata anua maa. Talofa, ia alofa tu fo ilu tātou ainga. Tātou nuu I Salua Fata ma le tu malo I anua maa. Mai atu le a fio I e lua. Tangaloa ma sanga potele ma le nofo I tu ainga a Salua Fata. Whapea fo ilu nuu o te maitai. O lo o whaafonga mai. Amelia whaamwana, ia, whapea fo I malele ulunga ono. Watching you from Africa, Kenya, Mombasa. Somebody make some noise and say Happy Christmas to you all. Ria tu kis masimo le tausinga. Fōpea whai wako ma mau kiri. Wa ai ange o se Mombasa I ngai. Pe aiange oe pe ke ua ulo vai mu fasa. Tango ngā kongua le ngā pu e le aka vole the Lion King. Le lei usi mai le whaafonga le toi whaamanatu lea I a te oe. O vaenga e te anga vaai. A o le whaia lau tātu sanga. Mō le tātou sit seni lea ua. A vea ma mea alofa. Ole kirisi masi ma le tausanga fau le teimi le nei. Congratulations to all of you who are in the process of lodging your applications to be eligible under this umbrella, the citizenship of New Zealand given back to the Samoan people because of the 1982 decision by the courts or the highest court of the British Empire, the British Council. Ai whafonga mai o le tātou. Ina ia e anga vaa. E apalai mo le mawaino le sitseni e whaongai le nei pepa whatumu. E te tau ona e ausia anga vaa e mua mai anga vaa nei e wha. Anga vaa mua. I lalo le vaenga wha pui tasi, pui a o le tula fono e te anga vaa ai mo le sitseni New Zealand pe a whai sa e whanau I Samoa e sifo I le aso pe ina ua mawai le aso sfulma le tolu o le masino me a Faiva salau lua sfulma le wha ma a o le iau lia le aso mua o Januari a Faiva salau wha sfulma le iba. Manino, anga vaa lona lua. I lalo le vaenga pui wha, pui tasi, pui pi, o le tula fono. E te anga vaa ai, mo le sit sen New Zealand pe a whai o oe, o se te maitai, ma a o le iau lia le aso mua o Januari, a Faiva salau fast from Mariva, sa e whai pui ai, wha le tula fono, I se tasi o lo ausia le anga vaa mua. Anga vaa e tolu. I lalo le vaenga wha, pui tasi, pui si o le tula fono. E te anga vaa ai, mo le sitsen New Zealand, pe a whai, na whanau, I alo matua, I a apolo tamapo lo tina I Samoa I sifo, I le aso, pe ina ua mawai le aso sfulma le tolu. O me a Faiva salau lua sfulma le wha, ma a o le iau lia le aso mua o Januari, a Faiva salau wha sfulma le iwa, ma sa e whanau a o le iau lia le aso mua o Januari, a Faiva salau wha sfulma le iwa. Ma le vaenga muni sa e whanau le vai taimi, o le pulenga, pa o le empire,
pulenga a Peletania. O le Empire a Peletania, sa iai, a o le i au dia le awhiw se lau Faiva i le teimi o le a tūla lata e wha uma pulenga a Peletania tawala mai a New Zealand ia i tātou sa au fia ia tunu unei na pulea ma ve ma kolone o le malo o Peletania a o le au fiai protectorates ia protected states e lona winga o meo stete fo ia e le io o mai nei o lasa i lalo le pulenga ale malo o United Kingdom a fai e te leo mautinoa pesa e whanau i le vai teimi o le pulenga a Peletania e mawhai o na e sotai i le mātou whaonga ai o whaamaumaunga o sota inga o loo i le tū lau e tolu. Wheran me uoso i le ku lau e kolu. Ia ma le vaenga lo na whāloa. I lalo le vaenga whā, pui tasi, pui di, o le tū la whono. E te anga waa, mo le si tseni New Zealand, pe a whai o oils te mai tai, ma a o le i a o lia le aso mo mua o Januari. A whaiva sa lau fast from Maleiva. Sa e whai pui po atu. Ai wha le tū la whono istasi o lo au sia le anga waa lon tolu. Ia, le na. To tongi la ia leo le tātou fi le na. Ia, ai tongi le tātou fi, e mwhai ona toi whafoi mai le fi, ia te oe pe a whai, ua manuia lau application. Ano o mai leo lau talandoa. Nei mwhai ona wha manatu pēr ia te oe le tā ua tele o lau soifo mālolo ina le nei fwoi vai teimi o le tausanga. Po o whea ka ku ke kifa iai. E tā ua le maua lo malas. Ia, vai sau vai o leola, na o tau nuu le tātou vai o leola. I maketi masani. Wal maketi le na o fitu le balu tau sanga talu. O le maketi mua fo le na tatala. Ia ma ua masani ei te ngata, e tumu lava iai. I le tele o le vai aso, sfulma le tolu, Lappington Road, i Otara. O ia i le fionga le sa o li i atuala ta watau pautino, ma le whaletua i a peka, ma le no whaalo. Ia ma le ai ngari. Sfulma le tolu, Lappington Road, i inai Otara. Ia, whaftai atu i lau fionga tuala, ma le whaletua i a peka. Ia, ona o le talieina foi. O le au unanga ma le tutua o lo whao ngai pēr, le maota. I funga one, e fio ai le saori. Nau o fionga le tuala. Ia ma whape nā o nā ngā i atu e le tō tele o le tātou te no e whao ngā ma whatau ma hele vai. O nā tātou se e atu le elesi e tātou maketi ma le whanau loa, alo i ai le nā e le numera luas fuma le lua. Templeton Place, Glendon, Manu Rewa. Ioe, o i ai ia le whaletua o le tua whine ia Maria Nive, ma le te mai tai o Marita sa wanga, o ne ngalo, anu e mai sau vai i nā. Mo foi ma le tātou vai avoka, ma le tūlalo vai avoka. Stasi nei o ngase ua sawa ma mumu whaafi. E le ngata o le breast cancer, o le kanesa po le palapala a ati, o le susu o le tinasi, vai atu le whaafonga. Ia e whape nā foi, i le tūlanga, o le fatu o le tama. E le o le fatu lai runga i. A o le fatu i lalo i ile. O le aia e tā ua e tātou o le ngase, o le mai lalo vasa o le i tū pāo tane. Ia, po na la vea lo i tū tino sa tu lo ulfa fonga le tino. Se polo kilikiti, penga kae sesi se pake kilikiki. Penga kongi fo e ki ngā le ainga se maa po se ulo, po le ape kae se ulo. Kou makukua e whaere ma kou mainga, ma kou wha sae solo le mea.
ingu le vai avoka. Yo. Stasio tato vai le sa vai avoka. Le temi le vai avoka le na so ani ate. Oi. Ya mo mafatia. Ya le vai le. So ani le toto maulunga. Pa le leia fo ia le fenga solo ia le toto. Yo wala toto. Fa pena fo yo no so ani toi fa leia le ngase o le maiate ia ma le whaaleangaina o whatungao. Kidneys and liver, damaged liver and kidneys, tā vuole nā. Ia ngase leo le ngungu, ai. E le whai mea isis, wai matua, makua le anga ponga iwi, ia, ma whape nā fo i maso, ma mea. Whai la ele, ma whai ngai whaerua ele nge kirisi, masi ma le kausanga fo, ngā rau o koe vai o alulo makua e afu i le siva maalu, i pinko maalu vo, le ngā rau o koe whare. Ea wai ni koe hanga, koe runga alu la ko sau ingu sau whang, e lua ila i ila, olo manos. Tātou se ea tu i le tātou whale o lolo tolu o lo tono le tasi market i le taulanga whatau i mangele, after yatu i le fionga le whaasina tole a foa. Reverend Larry Tupai Lavea, ia ma le au whinga luenga, whaola tane Peter Silva, ia whapea fo i Auntie Fiona mautou uma, ia alo o ngā lurui ma tautuai i le nāfo i ofisa. Ia e tau walunga loi o, i le tātou whale o loa le Grand Market o nā o lo iai numeratasi, io e numeratasi il Triangle Road, ftawa ingo a walalai o i Masi, i au kilani Sifo, there's a ele tatu tasi market i asoia. Io lo iai pel falo lole nā, taftafo le Pampensini, a ngā ifo iai le tōtele o le tatu atunu. Ta wawa aia tua i le tele o meo lo tupu mai, ele le vātu nei, ia na matua tuli wha a mo ai ia le pāle mia o tonga. Le ai se whātu o tuanga e ai, au mai lava e le pāle mia, o le ali i no pele o le a inga tupu. Mana tua fo i la ia le whawae o le tunu ure nei. This is the only small kingdom and the monarchy in the Pacific. O le atunu usilian leo lai titi alo iei pelo na tupu le Pasifika. Ia, whao ngā lava le tupu, royalty and royal family. Ele ala wa tuli ne la inga tupu ia le toi ina sa avem pale mia. A o nafi foi, na whaali i foi i le laumua i pale i wharani. Le toi whaatu tua ina o le pale mia o wharani. Ma o lea foi la ua whaate ai ia le pale mia. Tasi wala mea, sa tātou whalongo longo foi. I la wali i o le chapipi, whapea foi tui le epa mali mongi o. Fe eila, fe mai. E tau nuu mai lor malanga sua tupe ma le tā whaonga. A foi lea a fia me ma le tātou a inga whatu tua i le tua Samoa o tasi le o e tā Faiva fo mai lo foi. Ia whatu lo foi mi se latou lafu. O le o toi eise whatu o tuanga i le fionga le tamai tai pāre mia. Malana whai ngā malo. O tō wawa aila iai. Tangata sa te tai le malo. Ma o lātou mawhau whaunga ma me whawhau. La whawhea nā, mai le tamai whainu mera. O lo ia i lātou e whatu o i se lafo whapea. Ua le whatu tua ina fie me malana whai ngā malo. La whawhea. Tors fulu lima. Ile se fulu ma le ono o lo ia nei. Ia i lātou. Au matua i o vare whare o ngei ko ai ngā mawhau whaunga ma lātou mea i e whai nei. Ova. Ia le nā. Le whai la na tau whō no ma whai mai. Le au tata ai whawhawhia me ma su tupe ai ma le fast.
A o le mātou te whaatalitali atu le whona. Wa le vanga mako fia fongo a le I whawhora wanga, e le a kose kolama. Kala ka kaara I whawho ai leo mai, kala le whare se I mako fongo, ia wale al kari al pā, ale a fo le. Al fongo whakala I le kalo whai, e inko vale. La tau te sila fia le lei. E le isi tau whi au e kolo ai le fono. E le isi kou whi au e kolo ai le fongo. Wa umana whata oto atu, e le fionga le fongo vitalai. Aso e fono ai Samoa. Le pale mene o Samoa. Aso e usui ai le fono. Aso e malolo ai. Aso e malanga ai. O mai la ia nofo. Na whatu nei fo e te tala le whale fono tātou o tātou te fono. Ma whaatau tō o tō ai tō mumusu. Tō o loka tō ai ma le whare wila le whare fono. Le ala o tō mana o nei e fono. E la whango lea. Mo fia fo le, ma fia fongo la wari ia wale. Ia le nala. Te ranga mea maalia, me whi tamasa o nei. Na aveleanga I ala ia lea, ma pongi sā ia le whaalongo lea tenu. Ma tau leanga I loe te ngata ia langolango ina I la tō whapea. Sa o lako le pamri mong. Le kaunga fongo o le whakalikali e ku ia. Ia le kua ngai le fongo a le ka whaoro wa. Ia saulo mare fongo talai. Se ole mo kwa maalia le fongo whakalai sen. Ia mare fongo whakalai, whe mai. Ia mai la ia. Le la ka ko fongo wa le tu e whaile asolus, full vale fono ma ta apea. Anga ka ungu mai a le fongo whakalai, ia ka I whi kalo whai, ka iwi ingoe. Ai wa le vang fia fongo le, ka pungi le fongo. Ia mai, o le a ka ko fongo le nga whaili, le nku e whaile asolus, full fa. Ka ape ro mo kris, masima ka usanga fo, Amerika ko fongo ngei. Ia fongo lo ngei ka masa. Ia le na, sa mai mo fongo le pa amonga vai. Ia le agi mo monga. Tātou vava ai atu lava fo I ai. Ia le tūlanga tā ua. O ma tā upu whātā titia. A le mea la lea, o le ma tā upu lea, le fono le palemene. Ana nei. Sa tilo ai I le whaonga ina se o ma tā upu. E winga I tangata. Ma whamatalanga patino I tangata. Lātou te o e apalai nia lātou no ngā tupe. Tapu tonu ana le lau whamamla matua I le so. Le tā ua ai o le saunuanga le fionga I le li I Minister o tupe. The Honourable Finance Minister, or Minister of Finance, lau timu ia. Welese ba ai. Te lea I le popolenga o lo iai. Lare popolenga leo lo iai. Ai alu dei whaisau no ngā tupe. E ave uma lava whamtalanga e winga I a te oi. A uma la ona tu inatu whamtalanga lana. Ona sua e foi la ia pe eini a waseta. E whamau ai I le no ngā tupe le la whai. O le whalawe lau. Ao ina le whamau nia e lava u aseta e tusa ma se tupe la o le te mana o e loan mai pe no mai I le sou whalawe po stulanga o le whatino ino se ngaruenga. A le whetau I le tupe o lo au mai ma le tau o le aseta po le whanua, po le taavale, po le whale, po le alava sisi mea. E le tali eina. O le ala le mea o le atupu I whamtalanga I o umana e tu inatu. Na o Samoa lava le atu nuu e ilona nā tula o amionga whapea. E umana whaila o loan, decline lau loan ua le maua se whaamlianga. E te savali ane I le awala, pe te e pasi ane I luma whale. Wai lo ume tangata. Wai lo ume tangata, ua whaasala lau. E le whale tupe po ai lava. Seisi o iai ina. Ioi,
O ai le mata i tu na tilo le application nea. O le itu fo le nae no fo mawhasala lau I lunga o penga ta whailangi. Ta watu I lesi tangata, ta watu I lesi tangata. Sei sila. I le maasi yasi ba le mata ngā o le pui puinga. O le saunga le mu o ia whaamtalanga patino I lau tamari anga ma lau tangata ma lau ainga. Na mea na o te fia matuatala noi fo I tai au se yo ola vele as tonai. Samoa has the nature. Ne mawhau na masalumia. Le nā tula leo tātou tangata. Me o le tala pelo, ma le whai tala. Ma le whai tala whela ula wai. O mea e patino, e ngata I. The buck stops here with that information. It is invasion of privacy. Yo, ona matua mata ngā lava o nā mea. Langa le I whātai ta ingo mea ua liki mai tua. O ile liki mai ei. E whapena fo I le tau ma whainga le malo ina ua whāto atu lai mai. Ia le malo fia me, ma la auli, ma le whāto tua I le tua sa mo o tas. E liki umai tua whaamtalanga. Ma tonu e whai e le lai tu. O se tau ma whainga atu I whaurulunga o mata ngā ruenga le malo. Au I liki e. E asa le Faiva le asa le masalo. Nā pau I o tangata. Nā watu ia I le whaamtalanga. Whawhewhea na pui pui a whaamtalanga ia. How do we protect the privacy of the people and the information that has already been provided? Wale e saunga le mo. Isa valvali o kulo wa kari e mai e. Wele a kari I o lau kamanga le. Kau whai langa loan. A decline mai o le treasury, decline mai le whale tupel na le. Decline mai le central bank, decline mai I le Asian Development Bank, decline mai le Development Bank a Samoa, whale tupe o tina. O tō wawai, nā whianga o le nā mea. Ia mos whātai ta inga. I le teimi e lava na whailoa ai, wa sau I lalo I le 5 tausanga, e anga wa ai, ia se tangata e mawhai, ona, tā pena, e apalai, Iava noa o whaamsidonga whanua maswafa le na whai nei. E se mai la le taimi le nei leo e le paia inga whau lea. Ai o le paia inga mua atu. Na o wanga waa I loa, ina ua pa uma I lalo, I le 5 tausanga. Ma le 5 tausanga. Na ua palai e loa. O le whaatalitali atu, ma ave uma, whailonga ma ave uma, tu spasi ma mea uma whapena, ma le CV. Samoa peo no whamtala fo le nā tala ese le mātanga, na mafua le mea le nā, ona, o le lui tau o tu lepa, o tau I whafa mautou whaitio mai le malo. Ta ngā imasirisila le lei I lunga o penga ta whailangi, ma awa noa whainga ruenga I Samoa. Apalai mai e mau tau o mai e ngā rurua nei, o le nganga tonu lava le nāsa I atea. Whawhito ai le lui le. Alu e ngā lua I Samoa. A o le ina o, le ana mai e awa noa ia. 5 awa noa na. Na whaasala lau. Le ala le nānala I ona o whina uma o apalai e. O le whaatatali atu, ai lele mai lunga le upenga ta whailangi. Whatatari atu se teimi e tusi alo ia mai ai. Ia le tamai ta I sāpule le nāwai teimi. Ma whaurulu iei whaamisino. O whanua maswafa. E whapea mai ai. Ia. Lau whionga leo lua ia li I Savea, Al Harrington le vea. Whina ngalo mali. O leo ua whaasolo mai I. Mai ate o tau e fia se fulu ia na talo sanga mai. E to fia leo ua. Ai sau sa o le tali ina. Ai ula I tangata. Ua le talia ina le talo sanga ali a Savea le lua ia li. Al Harrington le vea. E a vea o se whaamasino o whaamasinong whanoma swaf. Ala sili lai. E se vale fel wa ia le wala tilo lo I yava doa. Te tele whapenei. Ona apalai li.
E le mawhai. E mawhai e le tangata e tele whailonga, maululunga. Iai lona to mai, maanga waa i le tula whono. Whapena ma le tū ma le anga ma le ngangana Samoa. O le matai tausi ainga e malama lama i tū maanga le tunu. Tusa le lea la le mea lea ua toi au mai nei tonu al whono lea. Ma le mea lea, na au tusi e tuai. Ma u whasea. O tangata ia na mua mai wha e le wha leanga mai au lunga le, o penga ta whailangi. Lea ua mua la tau i loa, le wha i unga lala a whai o. A lele i o mai i atea. No i loa i la i lea. Leanga tangata e loto leanga. Ele leo la tau whatu. Au vai atu inista ngata o lo tu mai i o. Ele whai mea i lo u whai longa. Mo mea wha pena ma o uanga wa ama to mai. Ile sa wha inga le sa wha i mai. A leo mua mai wha leanga mai a ulunga i. Ai le i maua mai se tusi alo ia. Ile mata ngā ruenga. Ma le pūlenga. O mafua anga nei o le mawhai ai. Ona e sao fia ma sao whanga le mea. Ai o te whaftai le tua. Ma ele eisisi se vale. Ele ia o uina i mata upu nei. Ai nofo fia tusi ai o. Le voi lai loa ia hele wali ia. O te toa tele, ma o te loto tele, ma o tele pala ai stangata. Ne fefe se vea. Nanga ia o uina, anga vaa. Ana whai e nisi tangata ni whai unga tilo i tu staru sanga nei. Amanu ia. Yo. E whapea tangata, e maa i mau anga vaa o le nei tangata. Tamba ule tu ui le avano. Yo. E mafua mai. Ono winga o tangata ia. Tangata la tu te au i o le whainga malo. Me whanau te loai. Le pala ai o le whainga malo i le lato lu i le na. I le o atu. E tau aves to whinga bāwalunga mea. Whai i le amio sao ma le amio tonu. Apalai sao ia i le mea. Ia. No lolava. O winga wha le tangata. No Tom, Dick and Harry who has never been to university and graduated with such achievements and criteria to be eligible to apply for such as denied. La le na. Le la wo toi tilo lo le mata upu le na mai le pal mene an le lai matua i sa o le le. Le la wo ta tia I all information e winga ia le a tau severe le ulua ia li. La le me wo le fa o ngā le iai ma o la sisi tūlanga tau na whai iai melna. E leo se mea te tau. E leo se mea te tau. Mai te tau o na matuai wha lea o ngai na uma. Ia wha amtalanga patino le tamali anga o se tangata. Sa apalai I se loan, ia pos tangata sa apalai I se awanoa whai ngā ruenga. Danga wale wha tutua ina o tau ngā rue o mata ngā ruenga, ale malo. I lo tau wha matuu o wha amtalanga. Patino is tangata. What do you do with the private information of such individuals that are now in the public domain? Ia malia le a tau o lo e whafonga bai o lo o whelpokalam. Ia. Lava whelanu whai. Tau na ve matiute o malo whapena fo I lato uma. Wa uma na whai tau tonga. E le ngata I CEO au tangata uma o lo ngā lurua I tonu. O mata ngā luenga a fo lele al malo. Whapena fo I pisi nisi tūma oti uma. E tau ana to iai. I lalo tau tonga whaupunga nei. A moa oe o lo oriki e whafoni whamtalanga e winga is tangata pos a company. That's invasion of privacy of a person. E leo se mea tau, e tuli oe.
Le mea na tau na whai. Ioi. E tau na pole whale, o e kuri e lo moe. Ia, alofa mai lea tua vai lua tusa sa tātou manuia. Ia, awane ngalo ia te oe. Ia lau wafoi, lau ticket te wala auai. Ia, Eva mai I will screenshot those and send it through. Ile tātou ticket le nā mō le tātou whamu moi la sa luas furu ma le tolu. La songa fua le vai sa fau. Ai sa ticket mō le tātou corporate dinner le nā tāwalunga ia āruenga mga ngaifo fo ia me whaia le atunu. Ile nei tau sanga le whono whautua wala au le whionga teitei whono. Tofilau Ted Stanley o lua tasi fitu o fitu iva lua. Toi whafonga numero na. O lua tasi fitu o fitu iva lua. Ia, polo wala au mai fo ia le atau sa vea le ba au mai sau bai. Wala au mai sau ticket. Ya, ole o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Ile, so na yo mātua, mana yo mātu te maoro, a fau malanga i lea soan tai au, tui māwalunga, a Josefa, ma le whalitua ia Silia, iei le anga le lei o le tua, i le toi tali watu, whaftai le tua, o maua o lua sitiseni, o to e fo i mai ta pena atu i le lua pensiona ma le lua superannuation pa pena i le tatu ta mamatua ia masoe ta uli Josefa ia manuia tele le whainga malanga ia saunga le mū ma wha tafa i le atua ni au vale ma wha moe fo i le peaulanga vale ia tau nuu ma le manuia le whainga malanga whatasi ai ma le pa ia mawalunga o Samoa lo fau po fea lava le atunu ua te anga i ai. Ia le nganga le nao le atau sa vea o le talo whai pēa ina ia wha lao e le tua pēa u le ea. Ia ma teu ia ma tango fie se whilo inga foi ma inga wome ma sani. O lea ua tau lau o le wha moe ua su i tau i le tini ia ma o tau fo i le ai o le penga ina ua lofa mai le atua ma whai mea lofa mai le kelisimasi e tau ala mai le sitseni New Zealand o tangata Samoa. Lei atau sa vea le nei alofa tele mo oe wha mangalo sa leo toi wha fo i mai upu a lei atau wakali au malau masin ka mea lei e vili e ngangi ai kau kaya le pese le whamanuia ai i ate oi. Ave ese ai malo wafu, malo fe, malo whaari ia u. Opo mari, ioi, opo suanga. A to i ina. Wia tele lunga le ala. Tātou whenua i le asua teo. Soifua. Manatu le mafutanga o e mau o e manatu